Akumamo samaye tini ya. Amaba boya mebasa. Amana ni sota. No, so we catch. Listen, no, see a dine. Akumamo samaye tini ya. Amaba boya mebasa. Amana ni sota yo. Weko ba mina mebino. Relax, relax. About one shot on foot. About what's the way at your conference, like I said. It's as when you back on my FM. And until me and my being said, maybe show me the papa. Me, I'm a fit for you. Ain't coming in the water. That's what you phone, like I say. I was ready for the fire. Same thing, your friend, I want to know. Your friend, I want to know. I'm there. Akumama samaye tiniya. Ama flabaya mi basa. Ama mi sota mio. Lafo ba mi na mele. Akumama samaye tiniya. Ama flabaya mi basa. Ama mi sota mio. Lafo ba mi na mele. Akoma FM. Ebona siana wae. Enkana mi wo papa. Eso wa boni. Eno mo lo ni mele. Oba ko fo na kwa wale. Nkebe pase wo kire no. Bisa wa bi mo nsem. Akoma FM. Ya koma mo nsem. Eya intasema. Junya mi kwa no ni wate. Akumamo samaye tiniya. Ama baboya mebasa. Ama me sota yo. Lafo ba me na mele. Akumamo samaye tiniya. Ama baboya mebasa. Ama me sota yo. Lafo ba me na mele. Akoma FM. Akumamo samaye tiniya. Ama baboya mebasa. Ama me sota yo. Lafo ba me na mele. Akoma FM. Aha, Yakuma 87.9 FM Yema Obibia Akwaba. Ene eye fiada ene eye bo ja ye ane. Ye bo eja na fe yakwaji ahome. Na edwada ye san e de abehihye so se twedi ampo nyankronpon ma ya nwode ne nkwa. Na so se de etie bia no, enu se ye nyankopon ne esom no no. Ode ebema ye ndodo. Enu tie da sese nenso waka ye ho dwada brada opiare ya wada. Ene eye fiada ne fiada de ena madi nkanka chem no bibia etimisi enu nti ene na operation team way ene ye fiada bani yo eye fiada koko e fiada tuntum e fiada fita anase fiada ban and ye besie no ena be kire na enu asede mu hu de si ye no do nyame obabo ye boy abra bot said ye nyame bia mai obi se nyame yaka se Yesu beba se wonam wo drug kra na eba nti nkonya medru ya na tina ho na fo wono na wo de nyame ama no fa keka nsemu ni kire nyame na ko si wa na fe tutrobantu dambo na wo na wo hunu ba bi a won fa no se wo hunu na se amokra no an na no meka kire mu no se wuwo ba wa wie ya ba enne dai wonim se abusuafo bi nam epe bag ya womu koyi womu funu di ahyemu se wokọ mo kire a ye yi nipa ne free
mochrewa ya wo bag bia ya di nipa no ehim se make say obi akoto no de ya wo mo ede ko mochre nyame ya adom a na wotwe besimo no obi kwakwa akoto no de ede na ede hia hyem de besimu obi beto de besimu obi beto de besimu obi beto abusuafo bi me ba cho me magusua ya abusua wo abusua ya abusua enu nti abusua ban ebia na me de ka ho ebia na wo nso de ka ho enti na make sure ye mo ya brabo ni ye na owo ne ba bibia to atwa enti jemu eni bre no mesremo ahoya no pesemenkumanya no konkonsa no afa ni nua pani mesremo otan no ayeye jemu live it, let it go jemu just live it there will be a ya shewa kumemu a eye wo se wuntu let it go let bygones be bygones let it go just live it when me dey enter make us say live it no jemu no because once so afum obi da me da say kame ho ena yemfa dwumade no mra mo akoma mu nsam dwumade no mra mo se de esitie no a na mom the Information Center kwatwa fete no obi ato dia na omanfo ye wo Spain Big Love Radio one mo so ebie de ato ma Spain fo nyina TB nyame ne mebuafo Information Center ewa binchie na fe nyame na ye Information Center Betmat Salon one mo so ewa Sokoban minua manom na Labiano Hotel pechi number 2 one mo so ebie mu sadia na wa woni se ba bia wu na fe ye de ni kira Bronze New York na Edum Africa Market Mr. Wusu papa nyame nhira wate enia wo ya map mamu nsam adwumayi no ye hunu ne ye nka nkire ba ye meka nyina se twedi emponyankrompon wo firi osuru na fe wo nhira na oma wo nsa no adwuma nyina enye bibia wo besom no enye nhira na ba bia wo do na besie nso Mr. Wusu nyame mfa wo nhya wo nsa nyame onsha wone wonyere obapa aku aponsa nyame ensha obapa panso my sister eti fempo mame nyame ensha na my sister sister Georgina waba Ghana enti obapa yamwakaba aka sister Priscilla ene wo wono nso nyame ensha no Mavik ene ne kuru Mr. Bosompem nyame ensha munyina wodi amoye edeboa dwumadie Facebook live braso akoma 87.9 FM Facebook live we like it your page no comment no share de amaye pepacho ene ye fiada boja ye enunti mon share mon koso na mon share enfama yen YouTube ye akoma 879 FM enra YouTube shoot papa na nyasem ke 20 ene yen sign enkoso bim akoma 879 FM eno ye YouTube page no na Kiss TV edam live afei Osecrom TV Osecrom TV dam live na Odo TV so edam live odia na win say yeni akase yenua onua TV ane onua TV enwampam jeni aje ba bia obi anso ehwe bi ewo na je say onua any TV nkaye no eni da ho si yenua pani TV3 no a na je say ba bia ewu ede amaye enra Rihanna oforiwa na asem a wode ba ye say yenua ba ma nguruma wogu no afaso no na je say asem no na eni soso yede line tudwa ema ben 9 ene freye na de na ne dia rewo no se abrantie no repi no ka no tu nwuram obi a waya ye from osome ndai no wanyem bosome ne na wotwe mienu ka no tu nwuram de hankikata na wafa no wo wie ne renge no yi no de aka pambu no ko o wie no osama ne yare eno ntini nyinsese ye ama ne kunu eja no nyame betue ne beka me na me ka kire wo nyame akatua ye mienu ti yakase nyame ntua wo ka ya adwene de wo ye no ho sa wo ye papa akatua no ye papa wo ye boni akatua ye boni de ja se yakase nyame ntua ka na abo afu no e de na ya ya nyame ntua ho so ka ene ye nua be ma no onam kwam a wo ba wantumi antransam no so ye so asem no mu ade wo ti sadie wo beba eno ntu onam kwam a ye ba ya fra ye nua no na aka no wonom so empeda na wo momra ne ye hu kwane a yede asem no befa so nti ati for update no na me de ama no na mbom ne yemra na de na so na say dia bo stories awudo pi ba nyame adom akoma mu nsam ya fato ye ho so ya kwakwada ne dua ne nyina enu ti yemra na ye ne wo mo ntwetwe komo se wo mo koye no de wonu mu wo ho
woman experience and nkyere woman boduane bi omon koda ne da enade na woman koya woman hu no ho woman ka bi nkyere ne videos na ye video ye wo ho yenyi emfa nkyere mo na mo hu no ba bia ye konti yeni kan ene yinua ba adwoa brenya so kai Victoria Apiakubi de okoka che ne yonko ba sabe wo ye dwamanfo no ya wono so edegye no se me ye dwamanfo de ne wo so nware wo koda wona be ma bi fa wo nsuonkun wo na se be ma ne yisika emma mo nsuonkun ave ma bo awie no so obi edi monim na okoda asia wo koda ne a onipa kro no so nsuo no enkuno yenua ba Abigail no onim dua borof yakwa koda ne se de tie bia aba yenua ba konso ka ho adwa brenya ono na na him no ode ebo ne tanua onim kwa wo ya ne da so onyim dua nya wono so kwa ka kira Abigail so ye kuhwini ene me bisa no se ye ka so bi ye kuhwini a ase a kire sai me din kan bisa na ma na kire yemo na wo kire yemo wi ana fe ye de afutu wo ho e de ama wono mienu nyina adwa brenya bemo akwaba yenua ba Victoria Apiakubi you can say Abigail sabi dwamafo no nam so bodua ya friend is say a wono so de beto de amane no abi ya mo akwaba boko de ya nyame ase papa aje for say makai wonom ya de to wo mo so no makai wo mo edua no yakoda ne benya eno ko bi okay abi wo ko okay brenya ka me pacho yeni wo mo ekasa no na edua no ye video se de ye si dane edua no nti wo mo ka ye mo ko hunu wo ho de wo mo ye wo ho no na fe ye yi ni nyina e de kire mo brenya ana mo ko ye wo bodua da Bacho de umo dua da Bacho de wo jide Bacho umo dua da Bacho de eno senye nansenye de mu nansenye de me ne boy ni so de mi di etia mi bisa sa ko se me ya badi o ala na be ba kurukuru sa na me na amani mu no me ko se nyina wo mti na ya me that happen wa bodua da mi di etia mi bisa sa ko se wa bodua da etu wo hunu se de dua da ni sitie Bacho senye na enti enna wo ko ye no eduada ne experience say na wo ko hunu no ho ka kire yetie fo me pa cho ye ka no na wo di atoso ni yeyi ka kire yetie fo Bacho ye koye e wo mu na butu wo di wo ma narration no me hwe wo ni me wo mu na butu wo no se kotokoni o se hansi ni o se Ghana play o the other unity no oh na butu no so ye ga dua bo ba kire wo se wo ye hui ati fo mu na butu wo no wo na di nkan ebo a brenya ena di adwa brenya na di nkan no ena eidagon Abigail wonu na she fifi no ena Victoria Apiakubi wonu so na twatro no mo nsa na mo de brobro fo ba bia mo nsa brobro mawro wo ba bia nsa brobro me pa cho ka kire me yeyi ati fo da so yeyi hwebi wo a wuti fie na wodi duabo aye woduane 1-2 me de bejew 1-2 me de bejew ese dia sabo so ayawa ka ba so ayawa na fa wodi na nipa mu ese dia bibia ya modernize bibia na ka wo soa na wo na mo ne ebo wuntutuo ne ebo wuntutuo na di wachi na wo firi mu fia dia ma hunu krensa ka wo experience ne kire me Bacho ye koye na nabusan ye kwa Akoma FM ti ye kire mu wie na se o ma ye mbonkuru bia ti ye nko na ye nko dan ti eduro na se nworo ye mpabo ani emu nkotodwe ti ebu nkotodwe na se ye kana na ye pacho fa ye bo ne che ye ti oka ono ne kasa na otukusua na ye kana na ye pacho fa che nti otukusua mienu first one to ye pai na second one so ye pai to wie no se ayeye nti ye na nanano mase ene ka na ye pacho ye da se na ye nye biem ti fa ye bo ne che na wo nye biem ampa bacha wo sia wo lesson ampa bacha se we ye first duadane wo second duadane wo ho enti definitely we besa ko obiem ti nananu mu ko obiem na mo hunu se abayuai ne nimu ya ye familiar wo ha na fe won matwe so kakra
Abi na no se fe no smas na de wa se no smas na no wo FM krofo frefre opa o ti wa se no smas yes mini ma nte ba wo pede no smas ni se ya na no se na no adi ya Abi edua no wo bo ne san na mo ko yan so mo experience na te san ka se di o se bo dua no kire me Pacho me bo dua ne se o se me ya hyew ni me sa ya kyew ba yo na me se me dia me gitum ti me worry e hono so worry nti so okona se woni be makoda nsuo ni nya no na me sa bo se di obedi ani mo obekọ akoda ni dua ni bia nsuo ni nya no eno no ye Victoria Pia ko bi die no woni ha na me wo question de ma no wo ko ye no experience te san eduada me wada ni bi da but wo bon so na ne enko ana we yo mo bo anu mo de bidi ato nsuo mu no ma da ne no wa no mo ngo nsuo so nye bi da wo ko san experience te ka che won ma mo tie no na mu wo mu hu ye ko endie nanana me ankyere nsem bia na o ma ye butubutu na de nsa ebrobro fom na otu nkosia no se ayeye na ye da nanana se na sare on ba bia na mu butu o ma me na ka se pacho an kan pacho on so okoto dwagu fo on na nsa na onsam yenu ya wan share ayi gloves cry na brobro fom edi asem na wo ka kire Abigail ya obodu ya mtenu ya no Kasagu mami ase de wani asem ne bae na omuko fie onyina manko me penchire mu edi asem na kache muti ya wa wonya manko bi nti ono na frɛ ma bi ga na de abufu frɛ me phone o frɛ wo ka bibi kire no yo ene ye ntiretire mu de wo ka kire no so no frɛ wo se wan na frɛ de me na ono ne kasa me ka kire nse o kasa do na bi ga ko ye kuhwini asem me kan ya kasa obi ye kuhwini ase kire se ase no kasa do ya kasa obi ye kuhwini ase kire se ana ma me ka so no kasa ya kasa obi ye kuhwini ase kire se kasa na no kasa do nti ma me kan sa obi kasa do na di ni kuhwini ya ho ya kasa o kasa wa ana na kasa sa o kasa tenten but obi ye kuhwini a kire se ne kasa wa so wuti kuhwini na se na akai na wuti ya so the question and oje na me producer say memba cha owi ono ka bi kire bi nini nko meba ne so ono owi o ka bi kire na ka meba ne so wuti ye de ma plan no kuhwini so we ye dwaman phone we ye kuhwini a oba na ohye mo we ye mo no ukunu we oho be ma no obondua kuhwini bi anche kuhwini bi anche kuhwini bi Obo abrabo yiye wo bibia ya kama ka cho yonko ba so ye kuhwini a fine but sese wo de ansan wa ka cho obi so ye kuhwini ana be ma no wabo ne dua sese akra ne sho yem no woni mo be ma no wo hwe no ti na nam so ma wo de ani bribo ne dua no na wo be wo akra yi wo no wonyi mo mpo no won fi wei ya ye ni abere pe no aye hu no no wo so wa hwe obedwa no wunti obetu bata ye hwehwe ne ye hu no ko ka cho yonko ba so ye kuhwini dwamaifo ahyawoni sremo uyo ba ye nkasa ne bi mfa nkire ye yonko ba agese wo a wo hwe abrabo mu ahunu se wo de wo abo abrabo ye bibia ya correct na wudu obi atam de ya na enu ano no ise be na fa ni hwehwe no nso ka obi de so obi ye kuhwini Ajwa yasimi nyai mi bisawo yima no wunyima no amenko tu be du obi atam so ekohwini biem se wo na se be ma no enhwe akora yi na se ni nkumafo gina wono mo achia na se be ya woda ma de me pa chaw enye Abigail ne me bra issue de yenimu bi me ma me atam didie na ma ye be one me bra issue na mo bra issue ni so na kofa we nyina de ba ti do mo me ma me atam didie be one me bra issue de ende enye ya asa Abi se wawo mema me boa Abrantia no Ebenezer wo no na adone pa na ani mo se yefunu bi na wo no so ni mo se yefunu bi na wo no
wo bra ya na se wa mre wonyin se ya obre wo bra wo ba be wo awie obe wo ma ni benyini ma oba bi abeware wo ma no na se oba ne befa wo ba no be ma no na se oba no sa bre na wo ayese maami odidi matem a ebe ye odai nti wo be ma maami a wawo ne ba be ma na wo ni na kwa akoda na wawo ko didi na ase wase atem dachi wo ba be me ko fa ba na odidi watem a emie wo no nka bi eye aka atem didi a odidi maami why na da na se abi what dachi wo ba be ma no ko ware na odidi watem a ya da na se we didi matem because emre bi atwam me nso didi ma ase atem mamo nya saade ne bi ya me nhyira mo enti yakoda ne dua na wie no munsua adesuade ewom de obi aye mu obi ankoye bi enipa fom but yesachira ne ye sua lesson afie fom na ye fom ye no enti ye nyina ye fom ye nkoni ankoye sa bi sa na nyime ka kire ye why eno echi no so abi nti metimi asore and the stories too akase na wona we de eyamroso Priscilla and Matthias they were no so ebo be ma ne dua se wonim na woyi sika e de ma oba bia anasa ne ba edua no enya no eno so ene ye de ka ho ene yakoda ne ye enti Priscilla and Matthias de no yakoda ne ya say Matthias betumi ahwe ne ba no ne Priscilla ewo ye no eno so wo video wo ye ko breaker ye be ye di akyeramo ena no echi so akosua doma ene abrante ne yesi owie dwa moto no wono so de na akosua doma so bo abrante ne dia se wonim no wono so ka se owoba wo ba bia edua ne nku no eno so ene yakoda ne ka ho eno nti yakọ commercial breaker ni nyina no dia aka no ye be yi e de akyeramo adwuma mode hye yensa no nyame adom ya ye ho adwuma ama sesei bibia aye kama papa ebetumi aso ne bemu ahwe no me pacha story na ni aka nyina no bibia aye kama enu nti de akwa wie no nti na me se fa wasembra komam nsem dwumade so na wo de ba se de sitie bia no yetia yeso so wasem so ni emfanyi yedin ni enka nche sokọ yentumi nsolve yasom no ewo se yetumi esolve edemawo enu nti wonsu obi a entina ho emu obi nkasa memfa nkwa na wemu de wo mo ma babedi adanse a kire ho no ohun se yesi a dia yehwo afa yemra ye main story no so na ye me ye sister entwetwe nkomo no onu ano se de wosi abakọ no toto papa so ne enfia bi ehemachi no dwuma me di bedi no elaba oba fefe ne mo na bọkọ de ya da nyame ase papa na mama Ewie de ma boko. Me be ma bi na awo. E friend kwa me Japan. Na be ma no mi hu no na oye adwuma. E wo bomb place. E ka ase. Okay. Na me ne di kan wo yi. Na wo hwe me kama pa. Ma me wo ye me wo efiada. Ya wo ada efiada na mma me firim. Ade chinya na mma me firim. Be ma ehweye ominimi nua no ma okay me pacho me ba asabi a ye be kan chen nuade no ye fiti asese no e chen anuade no enu ti ba bia wo bia bomodua ne bra Facebook live akoma 87.9 FM na share FM ayen Facebook live brasisi na me se ne de chen nuade and the two hot stories and ya debra mo na two no yenua bema nkuruma oka ho oba yenko na me ma me firim na ma me firim no ohwe me ni me nua mo pa ho de me nyini boni aye oya ade ohwe ye na ekoso no amesan akwanyem ketwa no na adwuma na awoye no otimi gilo nyina amrofo no penasem awoye na adwuma na ode ne ho be bo mamponte boys bi ni ade omo ye omo menkan so omo wi esan
bokro no ne voice no mu wi bokro no ene wode ne ho bebo wo voice no mu wi esa bokro no wode ne ho bebo wo nti akoba se adwuma mu ho no ne ye be promote no amana kɔ nanim ti de mi hu ya ne se da no me da ho no ma na dwo me ti yeye wo ye soro ho no me yeso ye ti new site ti yeye no na me ntimi ana na me sore ye me sore ye na aboa yi satam na ayifo wo ho me fa kan se volunteers ti ba ko so na ye na danfo mi kunu na danfo ti de mu ya ne se wo ba ti opie no se na me gina ho no se na wo na sa mle na bobe etu na me se mi ntimi no kwa me asole so wo toilet mi hu ba bia osole fine be 2 o'clock ajo ahemra chitu ai ti mi hu ba bia wafa ene wo se ene kwa me na o mo achi no wo esoro ho no asem na ehu nti me ba bebo wa mane atwansi na toilet di me hu de menye me hu bi da ena me ye na me se ene wonko me koda me ntimi ana ti e ba no pa 4 o'clock na me sole na me call baby kro na efie kro na o mo chi no mu no me call ho me call ene o mo se wa be fa iron rods na iron rods no fire no ko mo kra ko mo eku no bla no wonyim me ti wo hu me o hu no sa no wa ye basa ene wode o mo de aduro bi peti nani egu nani ono so nani eye ne egu wukuru nani wo so bi ahemra chi no mienu 2 am se wo ko jane na wo ko toilet no wo ko wi iron rods man patro nti o mo de aduro bi gu nani na o mo de ne ko ho ayi police station dada ene ye free ho me ne bra no ene ne yire na ne yire so ye madam ena me ne wo mo ko police station ti e ko hu nani aye kokokoko wese je se duro no mo de gu nani no nyame nko a nti fra nani kura ena ye ko kan ho asem ti me bla ba ko nya ne ba bi ko ena o kan me ho ene ye ko be no ne ye de ne ba fi enu nkoda no wasan akobiem eda no so no papa me wo ho wo so wo ko wi ayon ross na chire no etiefo ba de ba ne de ye nya ho ayi nti ba ebeda so sesi a foni no yenko wo se okwo akwa okwo trotin me wo ho no so meti ye meti ye na me yema hye me ehwa no sister bi aba madam fron wo se ya wo papa ne de ne ko no nam se na ya papa de ne ko se wo se ma me mi se wa ko twa ne body ma me patcha body no eduro ewa ha ebe edaso body eduro wo ko twa body no so nya body mama body ha ye nu akura be ye yiye etiefo wo be wo body no me ko man ponte police station ho na almost 3 inspector no o se enti body e okun ko twa de abrewa no a me se inspector me de me nyim mpo ene no mo sere me a na ja mini sister ene mi nua be makro ya mekan yesan ye ya na yi no tese na nsam no nse de na ekọ no na edoso mama akosan na doso akomiensa pro no na komiensa da bi ye hu na young ross ena body ena wasa ko fa obi dwan ko ton ye me pa cho ni mi enu nyina wa ha ye de betu so live abu ahunu bi okay o sa ko fa obi dwan e ko ton ye ena no so ye de ne ko ye mprensa ni nyina e basa mintimintina malam bi wo eti ye nche ho na makoti mu fie ho na mintu mu mi ye me hu hwe nyeye mesua edan de odwan de malam no na bua me ena eja ye koyi no ne edi baaye wodwan ye wotua baban enu nkoda odwan kura sa biem enu woni police ni ba ena ko fa odwan no wose police ni ba no ye na danfo wona ko o fa de wona ko fa ni papa dwan de bae no mo ko ton ye bye no ye yi ne police ni ba ni si nche ne ye de ne ko ye no ne ye de ne ko ye a okotwa 3 years mama me kase mi si hu ana me boa man ko hoda che se ni mguase no na aburo me so odwan 4-1 no man ko ho eno kura na ma tu kura kwotena me na na mo ho ti da no me wo ho ana me ti se wo mo kase se de yesi aboya wo papa pa wo mo de na ekọ man ko ho mama me kase me ko ho ana me boa se na ni mguase na aburo me so e wo mamponti kurom ho mpacho mama mi sa question we yansa mpacho ayi won ko wi bibia maye ma wudi bida onko wi bibia ma jese wu hunu so ko wi ma debi ma se wo ye adwuma nti o ma mi ska all right ye to ye adwuma ni na ye di enti mi ni the reason I what this exercise anye ma no enti na
me ankasa me nhu de menye ti me sister be kan in fact me kasa me ko ho na me boa man ko ho o si amani 3 years ti me sister ko hwe no a eda no oba e na me to ba yire e na me tuto nya adoa ne ade kan ho ma no na me so won fa nkoma no no won chia na ma me na me mom de se me di mani pa se be ba be hu ne de me ma ho ti man ko ho e na me ko tena ye fie nti o twa mu 2 years no ene me so sata mi nya be me bia no oboa me am ya hwe nkwala mo ntumi ya hya ho so mama mam na ma ye ma dwuma si ma dwune pise oba me nwale no na ba ma no nya ho de ba cho de empratwe empna ti me nwale ni nti no obi ba ye no meti ase ma nipa koro okay ati for body no eno na ye de to so ama wa hwe no body be ma wanya fie sen be ma no wanya fie hwemani be ma no wanya fie sen ma ni fie obenya be 40 years will be body esini baby me pa cho re body yi hwe wo body nie na ye de sekan hum nie de atwa wo be kono ne body aduani si ho na aduani ni so ase emfa bi nya me da mene ma mene papa ya ni so biri ye yakwa no ma twitwa body ne soro na body njejina ho na body ni ntwa so ebi ne ye de kwa ye body ne ye de ato so no wate body na da ho no ye wie ni odwan na ka ho odwan na wo twa bebe nti be ma bi ba ya ma bra bomu na mene no etan na oboa me kakra na me hwe nkola ti wa nya 3 years no ye to aba no mu ho em se na kufuado e ba no mu ho em ye yi no ye omu jai no 2.5 em ye jai no no obai ti obai fie ho obai no se me ensa ntana na me se menene ntina biem okay na me ma ne ya wa se menene ntina biem ha ene okoye ti okoye wale ono so osan akowale wawale oba me oba na me hu no so otia ne se me a ene wawale no still na wo se me ma anwale ne dia onhwe nkola no be ma se wa nwale no onhwe nkola no ma 15 years ni ebesi ne ame ne wo kasa nkola me nim se ne mpaboa na se na tale hye wo mu onim school a wo mo ko se sia wo bisa ne se oba no ye wo be wie school na wo twere no SS no school be mu no wo kwa ma wonim oba no so twetwa no so o JSS1 eno so kura so wonim school kura mamponte ho akra no komu ankra ne yedo san me pa cho mo yemie okay oba ne be ma wonim school ankra ne ko ena ma me de ba se me de ba be dam efie san ne ana one shankra ne like efie san ne ma 15 years ni 15 years ai ne kaprema na no ya me de no me de ne be ba hai be me fan se be 5 months ni ena wo sha ase se o man kra ni sika me wo ha na wa frɛ me o frɛ me o se bia me di 50 cedis amai ato ya o mu se woni no ma 200 no so mfa 30 me se me da ase na madana ase na me se bia na adwene ba se obehwe nkola no enti ama no ba me ho me ni ha me ni mamponte me wo ensuta kwa amai ho na se me wo ti akora ne ba me ho mo ma kwan na oba me ho na wo be ko no na ma me miska na me frɛ no enipa na me ne ti nsuta ho no kwa amai ho no ne number ne phone e na wa register enti na me de frɛ no and I'm catching say ama ba wo be ko nti oni miska on send niska satam kwa na me pra makoto to ne me pra e da ho no e na me frɛ no ti number na me de frɛ no ma wa fa number no wotimi frɛ nipa no wodi gina tem wo se eda no enipa na ekɔ adwuma homache wo frɛ me wo frɛ na me fo adwuma sister bi tie fi wo frɛ sister no wo frɛ be Cynthia so na Cynthia be e de brɛ me e no se eti frɛ wo se fa phone me patron ye me netin se sie no na enta aha enti eti si fa number no eti so fa number no ye ba fa phone me patron udwan no odwan ya wo ya zamu eti for mama sre Akoma FM. Ne ye fiada. Masrawu. Ya wo kwa de me hu no. Fufu na mazu. O be she China, o be se de mislead. O try we ye wi. Sister,
Wodwan we yewia. Mama. Wodwan we me say na ye fiada. E fiada de wa we say bibi atimi say. Me say ya na wo so be una de kra mesre. Ma me akoso ya mesre kwa me base de pa o. So me tra konya iso ya me tansre. Me sho akai no. Wodwan ya so. Mama, na na dem show driver mesra. Ena me fa phone. Yeah, wo. Ati for yawo. Krono ya de pa. Ba show driver na sre bia na ye fiada. Ya de bopo cha ya de akra ba bi. Yeah, wo bia sre bia bo ami o mala why be so asre so wo ya wanyo. And I say de. Bra mi wo ya cheche. Ono so asresa wo hu de onya wa ba pa je ni wo de owo oja ni wa asresa ono so za ye kwa Mama na me fa phone nti me fa ya na oga kire me say ya wo papa frɛ me nti me mfa me phone mfrɛ ya wo papa me bia na wo ka nkra no asɛm na akire me me frɛ no na me wo fa phone na ma behwe ukun kwasi ampanyi na wanya na wo ne ti jimifo wo hye ne ba ko wa no hye nkra no ma me jimifo be ma no me so me bom dua se mo hyara mo de me phone no jiska wo me ho edi ono so asend diska si phone no so mpre mi pa ye ne ma no asia o ma na nye ska bia 30 cedis 50 cedis am jiska wo me ho die no me boni dua jimifo be ma awade me yele no na te so da so pe o me de mama me mpe no en wodi na temwa nti boy ni se wono wo odi na tem wodi ka di wono na tem wo phone so wan fi no owie na obi san se wa wie na o se an en wo kate no wono de ompe no ho asem to wan fi no enti oba na obeka kire me se me pa ne che wono so o me se de enkola na ma form aya media no enya dia eni se de me do no enya dia se me ja enkola ne hwe da ba bia ma hwe o ma makoduru no me nyai nyame sha 80 enti oye sa no ena me de me so me eduru ye kakra na me sa frɛ na hye mabufo na me frɛ na damfo se woni ho wodi phone na ma me na me se na ejenkra tuoi oba afama no ka kire ne se me se wo ye jimifo be ma pa se woni mi nyansa enko obi hwe ne ba ma no enko frɛ nipa ne ni di na tem wo hwe wo ba no obi hwe na ma wa wo se agina ho frɛ na di na tem wa jimi pa nti oba fama no na damfo no hwe de na ekɔ na ene wo kate me ena mi ja kire die enti me ba ya na mse se de wo ye ne de wasa me de ne ba ha ena me de ne ba ye no okay ti me de ne ba ye no mu no a me kwa kaka kire ni nua ba ena ni nua ba na bo na mane sa ha de o me de na ba no wa ma no wagige ne ho anima o mo be ba fa no de na oh yes enti free ho no be se me fan se be na o twebe mi enu no o sora no wa send scam premium wa send 50 cedis ena wa send 30 cedis picture na yi me touch na nka me de ya mama me bana ko twa no picture ai ka menya no o de unim to boasa wa na enye wono na say oba wase what the snap ni go see wase me mfa bi mra kora nsia ma mfa ma se what the snap ni go see aba o oba wase o be bodua wase onye abode nwie dwan wonye abode nwie dwan ti wo be bru nua ma mponti obi ani wase o ti abosom so unim minim so abosom so dia ma wase na abosom so wo ba ayo wo so omra ti wono wa ye ready what ne snap ene ne kosu eba ebra unu be ma no na wa ye krofo me pa cho me nhunu sa wo hu so bokro no dabi wo sia be ma na wo ye adwuma me na me fira kra na aba na me wakra ye adwuma na mma me yare na ye frame se me metena ne nche me hwe ne nti me ba ma mponte ne die na me nya adwuma one ne tena wo nya adwuma me pa cho de ya unyi ni se ti a woni ne ti a na wo nya adwuma edo na bia kakra wo benya wo adwuma mbeba na nso enti e the pressure bi begu ne so na wo so okobokro no ekoton ka ho na wo de hwemo mama na nya pressure because adwuma na no wo ye no neska wom na di adwuma neska wom omo ye plewu bon press no ni mrofo ne ye adwuma opelo kra wo mo de man na oye adwuma enti no mo pe na sempa wo free enkraba na ne be ma ne betena no wo ba na setena se wo ne be ma ne betena abobra me pa chon okay yenya no okay ye fe be ma no na mo inti ye fe no Kuma FM
Akoma FM. FM. Akoma FM. Okay. Bema ni the same. Kwame Japan. Fawade no wo hunu. Fade edi atade nim ne pa ye de yin. Enu an ye de fe. Kwame Japan na no. Ye guso efe ye wura Kwame Japan bema na ena no ye fe wo no ne wani abri ye pa. Wo so ba wo do snap. Enu kwasu ya beba nsem oba ne ka nyina nye no kre. Enu nti sanya no kre dia wunya ma ye no bomode anefa na ye ne woni nkomo. Na me bisa o say. Wo ba ye no aba se cha so ne bema ne bebo bra. Mpatwa. Okay. Na wo ka bibisa bema na adwuma ye. Adwuma wo mu no ogiska na afa wo pelum kra bema no bi. Enti wo ba ye no wonim so ne bema ne beta bobra no aden wan kan chese mi wura. Ene eboso me so ma me sika kakra ana babo sia kakra na me fa nya adwuma na me fa support. Mama me ne tra nche na nyisan ne bae. Ena mama mi so edi free mu nti na ye toto niema ansa. Aha, ansa na nka ma ye den, ma ye adwuma. Na me de me adwuma de me pepa. Nti na nka ma ye adwuma. Na fofi anto ata wo de ye sa niema. Na wo demand dodo, oba bi wo free kran ya basa no. Bia enebra Japan. Kwame me pemok. Ade a che me peshu. Ade a che me koye miti. Ade a che me ye say nti ase. Bema ni bia na ye kasmo. Bema no ye ade oba ye twa for me. Dey say wa woni adwuma nti. Bia na pressure wo bema so. Nti na de ode ba no enso na wo mete. E wo so kwetwa obi board ya kwoton adi sika bafi. E wo so kwowie dwan. Wo kwoton no odi sika bafi. Mama. Onu ankasa no ni nyuma na no wo ye no na edoso. Because onu wi. Nti ni sika no nso no. Eni na enso no wo no monsa. Nti ni sika no na wo penamfosem. Mama me de bema bia me ankasa meti hei na nama. Me na me kasa wa hei. Bema bia me ne na tena e wo mamponti krom bia nim me se de meti e. Me ne otia. Me ye oba me ha adwen. Me ha adwen ba akokra se mam sika nkoto we me nka ho bi. Me ni bema bia timi atena atwempena 15 years ni ma obeje di si o ma me 1000 kolada 15 years. Me na me ka kire. Wo peni sika na sika na eni no. Sika no o ma me bi chop money o se 1000 o de mam se bi kwa ji koya adwuma. Ana se je na bia fa bi kura akoto ho niema. Me hu bi da. Enso bema na okokwa aso. Just a wo kwa ko sisa wunyo obi a wudi ma Me ha adwene. Me ha ono ankasa wanim. Me ha adwene. O to de mami amaje. Wan fa mami a me nye obi a me ha adwene. Aha. Say we adwuma. I dey support 80. Me ye adwuma. Me toto board ye ne banche. E di free ensuta o e de bakuma se beton. And since I want to cry, why na asuso nkura ni mu aba bedru sample. Ma me ankasa meti he na me hwe o mu na 80 abeso masene o kakra woni me ye saade. O first born wo face say. Me first born wanyi owo 25. O first born 25. Ono na you oba na pema. Oba enye wono wa Japan ne ma wo. Me wo ma mienu mpanimfo. Na wo ma dada nsa wo be share. Me patwa na ma mienu. Dada. Ena mbe share. Ena ne Japan so be. Awu mienu be ma ba ko baba. Eka ho na. Ena woni 18 so wo say. 80 de minyane na. Minyane na mo ye. Eti Japan wo ne ten fie say. Me ne tena che. Me ne tena be 10 years. 10 years. Brebe na be hunu say wonu mu hwi wo ye kronfo wo ye niema ensem fata. Brebe na hunu ye. Ma hwi ni de me fa no na me hwi se wono. Babu oni jina ho. Na ono wono mu hwi ne de wa wono mu no. Ono mu hwi na ma onkasa. Eni wo ye hwan ko onkasa wo ho. Ohono ba ya no wa ba beda. Ne time so no asole ko adwuma. Enti ni hwi na no ono mu ne de na onfa nye basa enti mi de na ho ne de na nka enhia mesa. Na krono ne de menhu. Me kase me hu ya na me boa. Ensa no wono bi da. Oni mo no nso twa no we. Ma me minimum no. Oni mo nsa. Ene so twa no we twa na mo nyina mo de abeso. That time kra de na minimum no. Na de na osi ansa no. Wono ani nsem ya na ma me hwi ansa no. Nsem te so de. Se obokro no no amama. Na se eba se awerho ne ade. Ena ma me di hwi ansa no. Kenye sanka na minimum no. Na be ma ukunu wati bia bi mu na nya ye nsa ye hia no mu ana se
nyame mu na wo ya den wo bɔ mpa ye ma no twe no kwa asɔre kwa na mkobi me de na me kwa asɔre ba wono de no mkobi be ma no de no mkobi na wi no so wi no ɔkyerɛ wo sɛ de esi no no mpa kyerɛ no de dabi na wi wan kyerɛ wo sɛ de esi no no okay enti yɛhwɛ ebra eba ne sei woni ni gyae kwakwa anase busua tena se ka se o yenua be ma no ɔne wabɔbra kakra enti onye sei ma wa wo de behwa nkura no mu gyae ne tinten ye jani sa me a obaye na obaye a obeka kyerɛ me sɛ still no person woni metena me ka sɛ da bi ne no a me ne na anka hwe wonyi ni sɛ ebra no ɔyɛ yɛsa no na woni eti na me hu no kura na wo ya kyena to 3 years ya wo twɛ ma ne yenyi ne ma ansa na sɛ wo bibi yɛ ɔda so wo prison no emu na wo kwa akɔfa be ma na wo pɛ sɛ ɔte na koma wo wo so hyɛ ne ma wo pɛ sɛ ɔte na koma wo mama na ne ma na nsɛm na abro me so nti na me mpɛ sɛ me ne kura betena bi okay enti ne kura na wo hwɛ enkraye mu na du sam pempenso yi aden na wo sinkete wo nya adwuma na wo fa hwɛ wo ma na wo nyi be ma ne firi wa brabom mama na ono a me praye no me dadam madadam bo so me nso me nan no nti sese me sika ankasa me de adwuma no sika na hye enu anso na me yi ma nkola no a nti sika na hye sese me ni sika sese a me to kra yi die me nya adwuma okay be bo so me be mienu ni mu de me nya adwuma okay yeguso efe yera kwam ya Japan but onfa yeguso fe yenya no a yade ne betum na yetie ono so ne side of the story obana kanede be man so ebe kanede me pa chaw yade foforo ba inti meso bibi wo ho a ka fa mframa mu fa ma ne kwam ya Japan mama me de mama de me ka kire no ani se kwam ya Japan so wote me nka me wa ha me se omwa me ne enhwe nkola no me hia ne hwe se me be giska bia firi no ana se wonti mi ma me ska bia enti won de wonwa me ne enhwe nkola na no nkoa ne me hia de a ehia me o man kra ne yo mo ta kwasra no omukọ abema ne de wota akọ ho obekọ no na abema ne hyedem ne mpago agu ho onimi ne papa slippers obebisa no na ele ne se watu kwan enso no ho o ma ne hu ne papa nim kra but of friend kra no mo so timi from wa friend ani oni ni di nkomo na no kra so ne bapa ni bema no de nkra no ma ne se onka nkyere me se me ba me mfa snap ni kosua enhia no wonyi ni se bema was de nkra ni sika na nkra ne mo wa mane mama me ba no onye sa odi ma na odi be ma me ma no se de omotie no obi ma ni sika kwa abonten a odi be bre me nti ni papa de ma na odi beba 15 years ni akwa ya nkra ni sika san na papa ni sika san na nkra ne di obaye ujaya wariye no nkra ni sika san na papa ni sika san na nkra ne di mama ni sika wo mo di kra enu 500 be 15 years ni no enu sa akwa nkra ni mi no okay na wo di akoba bi wa report na ma police for pay na wo di akoba bi a info ya so brachi me fa ni nko ba bi a we kura ha me de ne be me ma me mokura o mo mpene so o mo se nkura ye ntwe o mo ho mansom ni ade enso me ma bre wo bo ni dua me mo ni dua da okay nyame sha papa peti eguso tia ne say ma me yeguso na ye fe ye Japan na che se de wo bi ano ye no aka na wono ankasa wo beba obeti for ya you ready because na shinap eni ni nkosua no na konfo ne se on family second story and I dey bremo no maka jem se de story ne ya bon trotro sa so on se de city no and enu tie the second story e to am so ye nua ba bi aba na osade no oba ye me pa wo mo story no so de enya sam kutu anu den enu ti make afo ba de ama o eye ba center ba no pe bank se ene ba cancer ba so wa minie wo no pe no ka se mu na atochema wanya kwanhia ama no pe mu abu ana said the same and a city here. Hello Mr. Japan. Mr. Kwame Japan. No. Mr. Japan ni. Okay. Mr. Japan me pacho ye ne afa wo fi akoma FM no ye na no ka so baba na emo mo ba wo de sinapo ni nkosua ba. Me pacho wana wakasa na dan ye ni ade na wakasa ye minimo ne minimo
wo voice ka chomo sa minimum voice no minim wo senya wo so ye ne wakasa pen wo senya me pa chomo sa fe no jai sa de no papa wani afi na jai pa chomo transe emrante ene maba wa na yesa na ma we wani afi enu nti jai ba center wona na me wa Mr. Japan India betray mo no enu nti me say wa da spinal cord na wa tochema ana wo kwoto gene kura na ebutu so no ayi ana nsuo no arere wona ine won saya na yetititi me so ya na won kasa mu no wotimu nka say ya wo ya emfa nkasa mu yade ni no mpemu yade ema ne emfa ba bia ba center ba no pe one ba kasa one wo ko wa stroke ni gonorrhea dam ana efom yade stomach ulcer be ma wanye mre won pem ba no pe one ba kasa one nkasa ni no pe no waye mu expert pa na emom no de ka ni de otrete eno de yade bia wo ba ya sisi anu wasama na jese woko ye dress kro afa male and female word ewo ho eno to ba na wo se aje oto e do beto ye wo ultramodern machine wo ho eno so ewo ye center wo ba ye de ehso yade ba center wa to so agogo ye wa agogo hospital ni che wa temafo bukwa community system la shibi Bowers Club en che ho fraction 4 ba sisi ewo 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 5012 0272 500 012 acha 4 bana no pe ene nkasa mu yade ye expert woni sem therefore ye me introduce your second story na fe ye twa ye ho bra me introduce ni ye twa ye ho aba ye nua ba personal enne kru Matthias wo mu du abono a ye dane ye ni video no eno ne ye de kira mo na afei akosu adoma abrante no ode ne bai ni din no Mike Brinko dia wadi na danfo pa akwasi akosu adoma number efre pa akwasi o kache pa akwasi se shedasi akosu adoma ape ni ye hweso obeti ase a se wakai sa story no wo mu su du abono enani nyina de ko ye ho adwuma enu nti ye da ye ho abayi de eno ene ye de mamu ne mo miska story me me akwa ba list obi me mo akwa ba bokwa de ene de wo life na nyansa mkitu o na woni misa wo ba be shia ima no ho wo ba twetwe agu ni so okay eno ne second story na ye de ebra wo no ye twa ye ho aba enu nti hwedi abono da na no video no ye ba second story ye de to so middle na ma chewa se o my within Matthias Maniska na so abaye no a twa ni hom na so obepe 3 million so mo do ba no so ni 1 million fanto to ato adaka dana se kasa shio mi da se shio da se nyama dana se eso mi da se nyama sorry Fransa bobo Udi de say Oshi adoma Mark Abrawdi atwafie kobi na fie kobi odabro ma tu fo ma me oso beka ne nana no achi na ankra ne mienu nyina ne ma ne wo mo na o ma be wo mo dua e hwe na afre so ko je be ka se ba ne Fransa bobo ho Antonia ma nko ne mom ne ga ato ane se nhwe wo ba na akobe ma no so afa akola ni nyina ye da ne afi ko ya amfa de omu ti anaye betra obi asa so ma je sa eko so na wo mo nkura bi itu fa oda wo ma ato anu ana ewo fa chi na kesua mu Monasi no sienu adai na dasi ngawro ma ko mo ba
Fansabo boho. Udi de say. Oshiadoma. Mark. Abrawdi Atwafie kobi. Nana fie kobi wadawro ma tu fo ma me. Oso beka ne nana no achi na ankura ne mienu nyina ne ma ne wo mo. Na o ma be wo mo tua. E hwe na afre. So ko je be ka se ba ne fansabo boho. Antonia ma nko ne mom ne ga ato ane se hwe wo ba. Na akobe ma no so afa akola ni nyina ye da ne afi. Yeah, okay. The omuji anaye. Betra obi asase so maje sa eko. So na na wo nkura bi if for oda wo ma to anu ana ewom. Na ke suwa mu. Monase. Osienu, adai. Na dasi. Dawroma. Toko mo be kwa. Dawroma. Fansabo boho. Udi de say. Oshiadoma. Wa dawroma udi de say. Matthias Brefo. Abrefo. What's one no baby a friend is saying? That is the same. So, my when what I want, Mama Bubu, you ma, Chewasa on my within Matthias Maniska. Now, so I buy and one trying him. No, so or better 3 million. The so mom don't buy and soon 1 million front of you. So I had to then I say, Kasasio Midasi, assume Dasi and Yama, then I say, Esumi dasi, Yama. sorry. So I don't know, we did the same. Matthias Brefo. Abrefo. What's one no baby a friend is saying? That is the same. So my when what I want. Mama Bubu, you ma, Chewasa on my within Matthias Maniska. Now, so I buy and one trying him. No, so or better 3 million. The so mom don't buy and soon 1 million front of you. So I had to then I say, Kasasio Midasi, assume Dasi and Yama, then I say, Esumi dasi, Yama. sorry. Say wabo nana within Adrabrenya Victoria Omobe. Sure the woman a chipia a man. Monasi. So Nana Yadasi assume. No, sir. And after Nana, we did the same. Adrabrenya where Victoria, when I bought you. Nana also Adama, we did the same. Family, say why. To a down room, Nana say, well, got one as you will say. One more, and some now quay you are more. Mama Betty, say, why, Nana within Adrabrenya Victoria, Omobe. Sure, the woman a chipia a man. Monasi. So Nana Yadasi assume. No, sir. And after
ma onana udi de say Asomida Adwabro. Adwabro nya wo Victoria ona abodwe ka onana oso adama udi de say fami enu sewa to adawro ma onana sewa wo mo ba ga to anu ana hwe mu wo mu se wo mo aso ensam na nkoyi wo mo ba wo mo betali dua sewa abo nana udi Adwabro nya Victoria omo be sure be wo mo atie bia aso wo man Mona se sana ya da se asuom Nana ya da se asu. no so na fesa ma onana udi de say Asomida Adwabro. Adwabro nya wo Victoria ona abodwe ka onana oso adama udi de say fami enu sewa to adawro ma onana sewa wo mo ba ga to anu ana hwe mu wo mu se wo mo aso ensam na nkoyi wo mo ba wo mo betali dua sewa abo nana udi Adwabro nya Victoria omo be sure be wo mo atie bia aso wo man Mona se sana ya da se asuom Nana ya da se asu. no so na fesa ma onana udi de say Asomida Adwabro. Adwabro nya wo Victoria ona abodwe ka onana oso adama udi de say fami enu sewa to adawro ma onana sewa wo mo ba ga to anu ana hwe mu wo mu se wo mo aso ensam na nkoyi wo mo ba wadai niti minim sa Ghana Black Stars obobi anaso omobi ene Slay Queen wonu ne she finfin no dai niti red and wine and ni nyina futu fra Slay Queen ne she finfin no and another Slay Queen wonu so ne ti a wabo na different nwi na twa omu nyina na butu form no na tiefo bibia anye mayi sa mo fa Matthias dia ne to so mame Matthias on be makatachie on be bia madu bedro aha Matthias na butu form no ebe wo mo kwa na Priscilla okofichire enti wo ono no okofichire wuntumi ma hobi wo be makatachie ebe ma no mo mehwe wo ba be se na bi butu form no na ne nine ne nsa on waye mobo ya se shoba ya wo responsibility ka be ma mebutu form say hwe say mo no mere bi emema na mo hwe ma no ema no bomudu ase ya na mo bekwa akoye emema na mo ne manye mu a mo se anye mu ano wo mo bomudu ya se ya na mo bekwa akobutuo enti sa mo bewu be ma be se awo wo twe ayi sem gu maso wo na butu wo na ne nsa borofo aboto bibrem na ne nsa da form no wo kasa benim ne wo bie na no yeso wonka na nyame hira wate na ya nyame hira wo ba pa de waya ma ya no bro ya adwene ya ntiase so ma na susu akonfo kwa wodo eche ya Kristofo akonfo wo mu wodo eche ya Kristofo wo mu sorry ekwa sorry konfo ba ye hire baba wo mu wodo chen ye mami nana ya bi nyame nanim makoma nyame hira obi ya sorry penny mua mame memo ha Na. awia wo se de be na bi dia ye wo Ma wi die me ba ha no ma nya boko. Ebi se me ne abanti Emmanuel Champon. wani abre no aka se gugu sa Me ne Emmanuel Champon. Awata hima kokko ben do na friend is party. Ana me ne do na friend say party. Okay. Menene wo menene de bla menene nyem ye no. Ana me sister Flem papa mu no that time no mo akurase no mba nti mba ne yakofio no yakofio no me ye koto boy ne maama ana papa de amane bo no na o maame ka se onzi minga se enya ne banana no oni mba fi onti ne ba ni ni onti so mo ba o mba ba no ma ba behwe ho aso aka
ana papa so yoni ekwo ti ehwe omani ma omo amane yesa akwo mi ti ye kwo no aka me edu omufi o na ehu se boy na eba na wasini tati mi emi ana fon so enti opeja ni ti a ohu se me ba na ka bi eduo no ugina aka no ofam ka se papa se boy na ye kwo no ho no mo ọ na afro currency se ka ni du ye nchen a onyi ni si fom ti ka ni du ye nchen na papa ja aka no yi boy ni si fom to yi ni si fom no se da mba cho minim se me ho no ma na moba enti meslem a munko fie na enwumle ma mi no papa ni ho no eso me requirement ndi nyam di poma cho munko fie enwumle me ba ho no na me ne ma me mo aba beka ana papa se ye di nka ba no sa na ma me kan ana also wakasa no was da we dem mislem pa chawa na papa su yuati ni ekofi ye hwe mo ani ma omo ama na ma me ka se na ma me mu akras na ma me ka se me papa mfa me mbra no me medru ana papa den kleja se me na ba akwete ho no mti se ongezi so mbesi echi a omo mfa na nko me na no ho me na be hwe no aka bibie ho no ne ye koye ye fle stone na omunya man ana mama frɛ boy o mama frɛ boy na ni nua ba ko epeke ye frɛ na junior ana opeke ye nti opeke ye no na me nso wo no a ana msi yi ma de ntina wo ka so be ba ho no ma ba be ka so wa amba ntina mbo ofu na o ka se minya ntobo ase na nye yi ma na ka se junior na ka sa msi yo no obuza me se dem cheche mu kire no ana o se wate nti o mbe ba nti ehwe mo mo amba nti de sa frɛ no ana mama go ofu pa na mama ka so se wo ba befu obi ba na so ne na anyi awie a o papa dutu na mo de mo ba fie o ba fie mo ye ko ne china sa na oni ba bia mi fi ana boy ne ka se mama se no mi ni ba bia ofi na wuni ba bia mi fi wuni ba bia me rewra enti wo pa ya busa Evans na dan fo ba ko nso di Evans wo pa ya busa no se wuni mi na ya mama afie musa no ana ma mi bu fe no akate no ne yakofie enti me wo ya me ba kumasa ana na danfu enti de na danfu no hu me no se me fe wa ba na me se ai ana wa se enti me fle ana me se de do on fle me no wa se yima we pa se wo ko kan se wo me hwa akra na yima no ya ka be se wo ka se wo hwa akra na yima na ya kan se me ma danfu bi na de me ka cho ne se onkoja me fie honom na bibia mu adanse enti onkoja me fie ho na ekwo ti ekofi ho na ekoto o ma ana mbisa o ma me se yima we ana wo so no yima yare da jin o yare da jin da jin ana me se ma asa de bia mu se yima yare da jin so yima ba fre na yima so yare da jin ti na o ma me mo na kasa o chapter se wo mo ba no e yare da jin patran yo enti e ho no na ma me no yi na boy ne se o meme sorry na yenko na o hye na bufu krampo nti edu kwa na me se ude nya abotre na me mfe yima na mfa to speaker nti se yima yare da jin a mehu onyare na on so mehu ana me friend me friend dey to speaker na me se yima o ho ye na o se ana me se na yima o wo hefa na o se adam wo hefa de fa ho be ana me se me ba ma me se yare da jin ti ka me pe bia oda na nka ma ba rehwe ana o se me ma me se wo ya me yare da jin dem yare na ju na me ti eye o so what tek onyare de na msisa ene de bia o ma me boy yare nti se o ma me se wo yare da jin ene bebe mu nso ama no enti ene ya iji ho no obakwa akwa yare akwa da ho no ana boy ne ka me nka se na mka se ne koe ti ekwo bi na boy ne se ya ma me mfre ni biem na de bia o ma ye ba o ma me so yare ti ma me mfre ni biem ya nso yo ma ti na danfo no ana si de boy ne ye na ye nkwase asem nti wo be bo am ba bia ye be ko be hwa akwa ni bi o de mbe ko enti o boy ne tetere de ne ye ko o so wahini bi wo honom ne ye ko ye enti ye ko wahini no ho no ka ye ko ka asem ne chi wahini no wahini ne frɛ yi ma na wa fa no ojo papa number no o friend so o friend no papa ni she dey say o mbe ba onu nto mu ye nsi o mo enti da na mso ma mi ni ha no o sa akwa agrat enti ma mba akuti dua ase ana me frɛ ma na me ma mi na akwa ye ko ye wo mo ama ye twa ko hene wo no ma ye ko tere de wo hene no won o hene de e she dey tete ye nsi o ma ama de emple nu se nso to pa ma ne frɛ mu ban so ni se o ma ama biem aha ena okay twaswe o ma ama nti ye no ena etire no o mo baaye nti o mo baaye na o hene no etu nipa se o mo mbra o ka se o mbekpa beka ho ase no ma ba behwe de wo no ma ye ena o mutu de o hene tu ni nipa se o mo mla
ye me cancel ye ba ye be kan ti ase anya adwuma Ante se anya adwuma se mo ka ne san. so omo ba ye na me maami ni ho no enti na maami no wo dua ase no e na na eba enti omo ba ye no omo betena ho no be 3 minutes Da bi ya wo mo ba ni ade de bre na ye. E di asem na wo mo be ka ya anya adwuma. omo se omo ba betena ho no be don premier sa me maami ma enti omo ntimi ntra ho ntwe me maami no omo koe enti omo koe na che na me no me ma ono na danfo no e ka se ye nko ba bi foforo ne ye ko oyire pa ho Akoma FM. enti ye ko on me yi program bi omo ye na anaju Anaju. aha enti Hello. Okay, wakati mo sai Fabian. Enti intention ni tete nyina na se. aha Woni aye wan Emmanuel Champon wase wono de onyimi se odi misika be ha akwa nti akwa ni nyina obeba no no onka mema na omowo omohwe ba ne hu bi ana me sese saa dia sai sisu bi ma me wosi bi asa o se on onyimi se odi misika ba be ha akwa no no onyina obeba e ma na omohwe ba no onka hu bi no odi misika ana me sese saa dia anya ba bi asa ni bedu abehwe akwa ne bi obehwe no ya hwe Emmanuel wi ukohia me hwen ni wosi ne guy name ye can say Sparty oye adwuma ben oye driver ni oye driver oye adwuma fa hin ne hin no oye adwuma o so fela inside one by enam sa na ni namfofo ne ka so won hwa akra ni ntinzi agwajai ensisi a oye adwuma fili krom bes na kwatrede okay e honom Sparty okay na Sparty ukohia no wen mamba to so fela na we ya dai no oye na me ton drinks ana no mo so ye adwuma wo ho no no so eye driver e wo ho that time no de no papa na ye adwuma okay aha o so fela ho okay na wo ton drinks but your drinks no na share wudwa pacho there be anyo no na share wudwa me pacho abrant wo fe na wunya me wo enu nti ya de ne pictures no egu so me so da bia wonnim no bia no boa ye why na yensa so ne mu na one of bema wo maba o maso odin pa baako ene ye Emmanuel Yapa ekwa Champon Emmanuel Champon aka Sparty me pacho mo fa the pictures no engusu ma ye wo bibia wonim no onim na busuafo woni pacho hey slake wasre yes ma yes slake na Sparty de we yes slake one no say me can say yes slake ati funny na that's one no ne kokko yi no de chi wo no sister Lucy ma ne kokko no de chi wo me boy ma David na de no de chi wo sister mani abiri o ana wani mre ma mani abele pa wo de wani mre ya me de mani abiri adi ai na Sparty de chi wo me ye hunu because oya kokko wo hwa se de owa why slim na we wanyi che no wa che wa na ho na che no pacho che no wo won fie say 24 no wo 24 years and also was 23 na wo che 1 year at for Sparty is leking and the phone in that's one no and wo kura ne iPhone na bema wonye ska kwoto iPhone ya kana bu anya sem ketwa wonye ska to iPhone ba wonye ska emfa hwe wo ba and the iPhone no mo hwe se de sikura no na wa fi na ni hwe so da bre wo ba bi mfoni wo ba bi to emfoni na da so and wa yire ne ho a wo hwe wani we ya da wa wie wa hwe no wa sai hwe wo ba foforo wo iPhone so wo kwase ne pe se de nani si hwe phone so ne de menya hwe se bibi akwasa na wo hwe oba na wo hwe ma na ave o papa no se empanifo frɛ na no papa ne na aba nti ono papa ne ba mubusa na boy na asama o papa ne mani nya no papa na agye ya no nti o papa ne ya no so ba ba o kwa no ano no fro papa na no papa no nso sabio no o kan no kan se me die ni chose won kwampo ne ba ya le kwampo no ontimi so obo ne ba problem no ba be so obo me de yo ana ne ba konso so wo se wo frɛ na wo se ne ba no wa boda mo se den nti ono na yanka ye Sparty de no ye hwa de Sparty na me pese me hu se uton nsuo ene wo drinks ene ono nso no papa eye adwuma ebe a woni ne twempra no papa hu o papa no se na ne twempra tashan
O papa hu. Station one for ye dodo na no mu. Enti wo ko wa na o papa hu. O papa no no ntana fi. Enti fi ono no maame. Eyin fa na odo ko da. Ma na ekwo mu fi obi won so na ekwo trede. Ono na danfo. Ono na danfo dem. Ene rekobi kan se bi na yem dem. Wo se be maka cho so opewo a. Na so odo pa won fa won ko na danfo dem. Won fa won uncompleted building. Wodi wo ko abusue mu. Wonu ne be ma na ni abre. Na danfo dem na no ono ko da. Bebu a. Ebu so mu fi. Ebu so mu fi o mo kwa o ma me na o papa ya no mo ho. Aya o papa ne de woni fi. Ba o ma me ne tore bi ani akoto no fi. E tore bi so enkoto no fi. Nti wo kwa de asem o ma me no ehu a o ka kire wo. O ma me no anka hwe. Owu se ne ba ne de wo ko hye dem. Sister ye ko fi o na to ma me no wo ho no ma ya ne atie ni mo no mi edi nkomo. Nti brebe na ya mo wi am ho ko hye dem o. Se to de bi na se yakọ no so ma me ni ho no ma. Ene to de bi nsusu a. Na wa fra me se bi a owo trade. It membla trade. Na nso ko. Ba chan. O ko eskasa no de ma. O ko eskasa na ode ma wo. Lucy mani abre o. O ko eskasa na be ma no de ma. Me to de bi a no ma 50 cedis. Eno no to de bi a na sen. Menti ase. Ene to de bi a so 20 cedis. Wo de ma we di sen ansa wo sa de fofra ba. Akoma FM. Eno die ene se bi onu so na so wo ye adwuma. O ye adwuma bi won manti won sheda nka se bi ase wa mama enne e bi a je se boso me ana asese. Nti anda adwuma mu ye no ama obi. Ba chan. E won ne try efie sen. Ba chan me ne try 2014 e kwa awieye. Na 2016 me nyam ye. Won ne try 2014 e kwa awieye. Nti na 2016 and I am ye. Almost be 20 what's on the time, babe? Yes, 2014. 2015. 2016. The 2016. And now on you, ye. Yan in it tonight. That's right. Auntie, what to me as a son, I'm now one in the try yet. One would da, or friend one I can walk. What to Mrs. Sawa Bravo free. And drinks no any nsuo no na woto ne ho pe container bi ma e ma wotina no ba so there bi se adwuma be na ba so na msua de pamba isi se mejan entitama wo hu ni mfie dodo a woni ne tire da na go school na mo JHS ba wo share na go school you know so woto nsuo no drinks se me pon school a na me ma me nti ha no na ma me ne papa nti ma me ekoto fridge ma me se nke se bi am hia bi wo school ma na se bi am fraud e ho no so na network ni wo nti na time from na se mi nye omo a nti omo ko to fridge ma se me fa fridge ni se weekends na se me pon school a na akoto nsu o wa dia o ma me ya na ma me ya adwuma ben me ma me no a provision store baby a no wo okay and one more provision store for so kakra na ba so no aberewa wan fa pa hodi o no do to fridge no de bre wo se fesi ho bi a wo ye bibi wo school na obisa no anya ma weekend wo di akoto nsuo kakra na de ahwe wo to fridge de abre wo ba trying ena ni nyina chi no wo hwe so ansua wa de na wo di echesan na da na mo JHS1 enti wane mo wo wie school ansa wane wonyam ana na wo da so ko school na anyim na wo jaye da bi me nyam no na me de ko twere onyim na de ko twere eni esa wo passe ba ma nko tama results ne ba ye na me ma wo na ma me ka se enwo ti akra na nka ma to aso ana me ka twere ni se da bi nti sa akra ni na ma ko su adwuma enti ba bi owo ne ni se bi a me ba ha no na me ko school mu 20 metina mbanje nti se me bi asam ho chene na se me ba no ma na wode ba ko su adwuma but utimi ko twere so re no ma wo results ba ena me bi sa o pass kama de o pass unya san sister unya san me pese me because na adwuma wo ho pa one wo ware ena akọ school ko dan kunchire nti wo twene wo kunu ho 2 eya wo san bre wo san to nsuo so ahono enti na wunya kwan so enti na meka so pass ye no wa pass sister ni abriyo wa pass so ahono
ɛna abrate no so ntumi ansesa wo hyɛbrɛ biara ma wo ɛde bibi papa bi na otumi yɛ ma wo pa wo betumi de wo nsa si so ma wanye bibia wanye bibia ma wo sika no ano ɔde ma 20 cedis ni 50 cedis na ɔde yɛ dɛ se ebia in case se ebia se books go school ma na ebia na me de ato ana se ebia se me hia mpa bo ebia me de go school a na me de ato ubisa wo ma me na no so wonya bi ma wo enti kɔ na ne ayi spatio se wa wan koda no mo ska ubisa wo ma me ba sure dey wo ma me na wato ayi fridge ya ma wo no wa bisa no tina wo disika no ya wan kasa wa de enye book na na de to ya ha na utu futu agu ya mi ba adwuma ya che na wo fa ntori na wo no na fofo de kwari ma no ana be na me fofo fa kwari ma me kwa mpo na madam fo ye ba ko no em senior ono nko ana ye te bent wona na ye madam fo ise wo so adwuma na wie da bi mejai ade no agyan ye ade no agyan akwa ni ko school enti school no akwa se me ka se me ko adwuma na da bi mi nsu me ka me ko adwuma na wo so mi nsu me ka se me ko adwuma na mi nya scan for man go school enti meja ba betena fi waja enti se wan na hwa akora no be ma ne hwe no wo so asese waja adwuma betena fi wan na hwa akora no ba jo me ya da na hwe no ska wonya ska free hin Pacho ye kengen ka dokun. Oni obi na ye nkran dokun. Me na me maame. Ba maame ni hon ma na me maye. Maame wo hon maame ne maame ne. Ai ate fo nya san nkran dokun nya adwuma. Me sra mo a mo ye nkran dokun mo fa ncha me wase na me be kai. But enyu obi a pane sen ko ba ye nkran dokun. Woni pa kwat no office ya nko pe. Ana wo ye na adwuma bi a enko pe. Aho kire ni adwuma eni wonti na nipa obi enkra dokoro enu bia na nyina yeto de ye adwuma na so bi se nipa ko no beka se gya wontra ma me ya to before doctor for to before na so mi gya yakwan ko school wa ko fa bema wadwuma bema no award wa wode ma award ne ndie kacha award ne ndie eba award ne ndie eba bema no award we ne wode ma wonti wagya ye nkran dokoro wo life me mama bi a what baby was you see your life one life me mama bi was you see your life what would they wabra baye ko school one ko share status was be share me woni ne kwa na se wa mama ho anu matete na mo ka se wo yo mama wo mama bi chi ya na mo na akose dem mo na akwafa na mo wasa apie ebu anu afra bra madam for them tede no akọ no ada no ama 20 no ama 50 wo school abọ wo adwuma abọ enkran dokoro na aye dabai ena sebe emaba wano ya amaba no dabai ena sebi o sabe mo fancha me mo besua nyansa woni ni das one ka chen so ansha condom wo ka chen so ansha condom Lucy ma wo ka chen so ansha condom ma da bi one ka chen so condom enu nti wro na woni nada bye one ka chen so ansha condom wro no woni wada na nyinsa yaba enne woni nam wo didida hwede wafo waye hwede oso ate aye munsua nyansa minua ayi mia kasa minua nom ne memanom ne mema na wo maba no wo mu ade wo mu ano enenam ye be yese yamawo ebe wi akire no fala na o mafa fala high time se maya no mo be ma moni ada ho ama me mo dia munya ma mo ho munya ma me akosia e medamase ye hwehwe oba bi obeba abaya te se ono ba betra se ma ye tie mo program no fido ha e dia besia enu na me dia bo me bra bedru sese enhira ba me ye pepita na fe ya upload no ya che na de no woko ya me nhira me no bewie kaya wo kakra wa famu free be me yin hwa akora no akora ni tumi yare na wunis kakaya wo kakra wa famu wo experience kakra also wusu kakakra che tiefo ma say dey bi say akwa ne yare akoma o yare ya me friend no enu odidi mata na mka te ko no ena me eche me sa friend nti eche me sa friend no enu o say ono no mi fi so wagimi ana ono onye gimi fu ena aba be hwa akwa no ono ka che me say
Minko Yakwan into na Manquan Queen and to win to one hand. And everyone say be a meme area. I just are quite nephew. Or more today, or more and if focusing in our soon. Or more my quine is in. Or as I'm so more yam the mark when is a book. And I'm yare. And I know into Nami mean Toma didn't know what if he is. Actually, no told me as I'm Toma dancer. Or do you call school as an every person? And see Berman with Macurano. Emmanuel when you Mobano. Patra, when that. Or one of that pressing. When in Plensa. A crown of you saying. Patra 4 years. 4 years, one in Prensa. A crown of Obana Bema. Oba. 4 years, ne papa wouldn't Prensa. 3 times, but now we church him. Let me be say, one in the other one cancer, one shot condom. Nanka be chilling. Ma, tell my man that mamma drew about mamma drew not no me enemy trash. O ma wadru no mo yi By time. se no mo yadan me ka wono bia mu kire me wo so no wo yadan O mamma drew. Into a mamma drew na me trash. no o se yadru ban Personal 2. o ma personal 2 se no By time. and na wo twa hwe ye wo mpa dru no wo de wo pa ro Akoma FM. me boa nti wo so na okay eno no ya de boy ho ban se wonyem but what then na wo num na wo twa hwe a wan ka je se me man ma twa hwe wo sha kondo anu ama na sha kondo wan sha me no na Ma, no credit ba ko pemen. Ebe amene ne tena ye nyina no. Me ni hia ndam plensa. imprensa ya na ni anu no betumi a kondo ma protect no aside say wo banyem no aside prevent you from yade enya wo kwa no ada osi so afa mema say Ma mienu. afa mema mienu wo first boy na wo fie say sister Ma ba me first boy no. Me ne na anya shoulda ba na me baby ana ye ho. Obui. Aha, nti me ne na anya hwe. okay it is say ka bi kire Emmanuel but no papa no ma mi nyina na ye ko Ma me de so ma me ka cha na ni say akwa no mra me hwe no because o say onu do njimi so odi ni sika be hwe akwa na nti akwa ni nyina obeba nti so njimi ya mpese obehwe akwa na ne ni jimi no waye nti o mra no me hwe akwa na akwa ne de so ama me hwe na me ni obi kafa ti am de aba ha no mo good and I know me who now one boy be na nam what's ya for boy e boa mamba chewe mu baby samsa me way na woni baby aye chine ko die wey die aye wo no antre wo de what's ya for mpena fofu mamba che debi nti mehu bodia hey ma oje we de mu okay also wo so we so wo betress no ton do kono no na wo de akoso adwuma what's ya kofa boy foforo boy no oye different from sa boy we e dia sempa no we wo ka to utima ya wo dan de kodi na ka sorry asembe na wo spot no kan ya e ya wo dan e ma wo kodi na chi ka chere me sister me bread mamba cho we si ama no ka chere me so open me na in the starting na me se me mpe no enti wo bepen aha no ka to utima na pese me hu Okacha mi se di etie bia no odo mi. Okay. Enti sana be ma foforo ba be ka che se di etie bia wodo. Won pra na wo ha se no no so so de okwa ni nkogya. Ekwe abra. Wo sere eni ni nkogya na de wo yi di yo. Oni wunya ya wo so nko wo busuafo no onye onwa de. What eh? Fachi mati. Okay. Onko ya ho ade. Sisi a. Enti sa ni nda biem. Ayakuma 87.9 FM. Ya maba wa no eture bi say ya na jasa ba ku bi ya de ba de ete for next week be so am yesu wo besu ba ku bi ya de neighbor wo problem bi e wo what say ye nua ba yi problem yi we ye ntwaso o ma de akoba bi anye ye but ha de status eni na busu age so mutu then status status we wonu so wonu na mechi so ne ke yi na mo etire ni di wo so enensi status Nelson Monye suspect you someone you Emmanuel I just want to negotiate for one to free on the ya ka ya wi
Ya de be boss wa na pai. Se wonyi na wo beba. Smarties, what the damn show was on the day waiting on. It's not make a check and it's worship. I was just my head. You was only a mother ya was sunny. Yeah, what here? You see me taste pa. You better quiet one. Sir, you see me say you. Be the camera. Quiet one. Sound. What old na mama? It's make a check again with that beer will be made one. So na okay, so in fact, Spartus girl, baby, I will be on so young one year man quiet one. me 2055 o. Na de quiet one year. Minimum dia make us. And maybe baby I go share branching when or baby and what didn't. In fact, I was shocked. Ekuya, Oliver Syria Miss. Wasano, Oliver Syria Miss. Oliver Syria Miss. Tom Brown, papa. Well, hey, mommy. I say, no. Oliver Syria Miss Akokoredi, Abrewedi, Akoledi. Wow, enuani no ahye mu se be Oliver baby abedrubia ka se Oliver Syria Miss Opoku trade in China mo wo benya bi ato wo ho na Harry Master na market ahima kokobe ebigo ekwe wo bi a wo pe Oliver Syria Miss ato wo fe 0507 16 94 17 and 0243 51 94 95 3P garlic mixture I was see 3P garlic mixture 3P Abrechen was 3P garlic mixture 3P and next was 3P garlic mixture 3P yes what that 3P garlic mixture you have money and a baby 100% garlic extract natural plant juice a drew way no and make a choice and when it does so so 3P garlic mixture there when you are at the move for so when you do baby na no ya de be na yin tani paduane mo eye asma udwoso no aya se ese so udwoso tata mo fu na aya kapu wa ya kase do won sawo na ye tititi high sugar level ko fichira hu su ye high blood pressure ana se wo padu baby immune system no me se eye de eye 3P garlic mixture anu ti fe piwa papa ye twamo puse wate mo de 3P garlic mixture ba ama se no na kari na ya ka won ma se dem daniel ba mr ba kole na ke ba apidak angelos wo benya 3P garlic mixture yi bi ato fepi work natural neji 3P garlic mixture yi bi ato was 0248 92 88 24 and 0201 00 I report at 32 kwachini brofoedu I report make us say one more bia to e wo kwachini brofoedu enya asam ketu I report omo woni papa wo ma bia to and afa gaso ore Emmanuel Noble ebia frafa omo petrol wo mo di omo na we di orange furniture drama for no 21st clinic ahoni ye kwaja yare hwe papa from see fi oto ase no echu see we entini bi wo ho ebe fa wo na ase ubon se eye wo ye yie ka ho sa yare no enu omo na omo ehwe no ho machines papa wo lab wo ho scans kama o e wo ho enti e ho de ayare hwe wo ho ye branches no ye du ye aduane wo ho ye aduane 21st country go papa no ko bi medi ye branches ye du nkran do me market se do dan me kuma se show overseas what afa radio so nyane tachina go se hwe me so 0540 311 Never center ya de bre ato ya de so malaria fever na ha wuntibi we ohunam dua nyina tutu a time bomo de na part time e bom so no ebi na ohunam no ebesi susu ye package e ba ka so ebi si immune system ni ye panti emma eni yade bi amani padua mo emroma bi jana so benya bi atonso na akwaja hye kwale na keba daniel ba Mr. PFA have made also scammers up and down chemical ni e ba show bi mo wo benya time e ba me so ni kenje e ba capsule sleep wo pe bi friend 0244 417 669 and tomorrow me say weekend and tomorrow ye fra no me sira wo to bia ya nentanta me wedding na kwaje wedding to my papa engagement ATL sorry ATL party ATL ko any the ho e kala say designs ni jiremo and tomorrow we wo try so tapetampe we see now the say we mo any empa the tia enetie ATL 100% cotton fabrics and your tone na open customized fabrics and so you be printing the amount schools churches organizations associations mo anniversary cloth and the corporate cloth uniforms
yaba print bi at the amamo ube hu ye wo 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka Enkran fa was 0244 334 406 0544 268 974 Pastor Julius me wakwaba ekria mo wakwaba biam yo pastor ye hwe ye dey start ye duabo no ye nuanom mo ye wie ye ena ye ba ye sister na amaso na fe ye ba Lucy Obenso amidase ye nyame asese duabo na firi ho afi abrabo no to aso afutuo ne se bisa duabo ne kum nipa ese nipa hwe dem be ma ikura na de ne yawe ho kaka hwe se de be ma Matthias na mo wia form se de je se bibia ma de obedu no ntia ye futuo ma ye hwe nyina ebikura na se bi o nya wadwen se obekọ sabia ho but wanu yi uka nko ade a opewu kana kwa de na ma na ya chen ne wu kana ne de ya wase ukum na wonam na woso kire se obia be hu se woni a wadie ne nti o ma ye ntu ye ho fo mama second case no na nama bebia be man wo bia ye besre no mama de bia ade a medi ya no se Ghana for mema ehunu sabi ye ne obada but responsibility na ye akonmabo ye to atade ama akola ye hwe akola mo nyine du bebe so o de yempe mesre Ghana for mema was hard no so we already say u behwe ba mama ene abawo responsibility kesi a o nya already wuntimi o enye aseme ko so ahwe na bia kona bi na me da bi full abia se wo cha prepare ansa na obekọ awakọ so school fees na baba na anu den ntade hye adan obedom ye ko han ana yesidan ni nyina nya better nti se wo prepare se me be se me heba bi na fa ahoma bi wo de ball be man ma on na wo de atare wo se ho be se be ya man ni twem a anye jewo na atunya aboa wo se o ntumi se ana wo ntumi na ko ko ho sika na be ye ho adwuma na atunya aboa mama baby am this is the hu ya wo se on se woni be mate wa wi aponche wa kokko wi body duro ni ade on se utunfo so utunfo se ye be chi ni ko prison na mbo madwumpo se ofi prison ho ba kuna me nwa ni wo so wa je ni mguase na wa je ni mguase abrese o ko fa wo bisa wan gaso o ko fa no ni se wi ni na no ahye no bi e wunnim sa no man sa no mo na to da on se be man nanka oba e wo sa ti no ba nka ye be suwa ya magunu so apopon aponti tuntumante se ompan kwanfo body am say dem no do fufu okowia ba no de aba fufu ma okofa nipa ngo siwi dada abrabo wo munya enti oba papa ne de wa fa bia anya no waye ni yie na de okofa papa ba na echi na aseme nwa ne bi are omo awia papa no acha wa mana tibi de ndem bi no ho ya pa so ya sa nemom ye besre be man me de on a serious note o man na hwa kwa goma ye bre gan ha bebre na ye nkola o man nya papa mo man ho mu o ma tun se kan wo amanfo ne ade nyina amro be sa ba nyina mama so munya papa bi ma me papa mo tati o mu gina yi a kanya na se na ye bre te mesre be bia papa no biara ye to na papa na friend se ye to na nka se be wo bia o mra kwabra Japan be bia wo se oku ma biara ye ka to sa koma fam ye do ba o mpan no a ne ntempa wa ba ba yi nwan na se o ye be masema o hwe di e ba ye no mama gay your better hey na me catch na na say we na nko to ye innocent girl Lucy she's a very innocent mama my enti enfa futu mfin say my kan mo mumu nti ne say obi asem bi ne kan come from pa asa agro no mu di say etoda o say asa agro asa ma stage ma shesha ho o ma ke kan trasa na kosu wi asi se wu ne bi na ntoa kosu wi ase enti abanyansa fone de wate obi asem na osuo mafutuo ya se na ma okoto obi tu ne bafo a na ofa bi obokoto dem na de akobo bra ma ye eti akona ye okosu adwuma enani ma me agya na adwuma ni sua se o timi hwe ne ba no ensa ma ne sua adwuma o ye akona ya nko be ye obi da choma ko be ye obi da chwe na ho fo de tia eni adwuma nke betima ma da chen wo gya ye akona no so ese ye hwe no se akona hwe so na be ma so agya bo so no ese okwa na so oba enna brabo eya pem mesre maya sabi ya yankoto ayena enye de je okoto asati yemmo mo se ye ba ye de sese ye na de adu de sese adu ma nyame nshira nyame nshira so santase otie na emom emra ya story no Hana oforiwa oni nguma nguma ti hu kakra na me ye kan wasam kakra bi nchi atiefo
we are very interested. In fact, and your friend lady no a. Well, so they general ring, you know. Yes. I tell for the woman say nyame adom maka say akoma FM dey achen BBC. Nti ye no ye bobo ana ntempa ye pon ya na nguruma sha say ofre and your cause be break cause so ama nya CID bi mo investigations ni ade am nya nguruma. Na say the essence nguruma bra bi ono nete ene ne ba life wo mo nam kwan so mo ba na pa no mo frɛ me say o mo ba na o mo sima o mo ba sika bi a gbe so request no o mo de sika na e ba na gbe no so e ne funa ma no o mo ba sra say ye nya bibia fine ma no aka so o mo ni problem na ha nti o mo ba de be sie kire bia je for ye nsima so o ye jiri sika no so a e de blow che mo say ama ofuru wa ansa kan sika na fe ne funa so ye de ama no ba on to say ye nsa be kesika de funa de na de say wo mbenya until so obe when you omra boko maybe the answer until so obe ba no so there one I just want to check and I just say the mama at the time na no play ba friend there and sa dia o ntimi ko be na nduma kwa ma oni wa pache bebre no passenger say ono ano wonu ho pa ntimi de matuno for say on the ne brand bad the be for ribo achewo set pan of fast or ne fast antwe nti o be pan cho you as kana o de ba no ya gina de ama no so ye ne funa ma no asudwe aba mo na mpam mo banti achepa within an hour or two o be do mama and ya Angie-Passion nyame shawo ewo YouTube where you Mr. J kata wa draw di no kama so YouTube edin just say ekwa ba nyame shawo mo Angie-Passion Elizabeth Sachi Emmanuela Adams and the ewa say Emmanuela Esther Pia Gloria Sare Camilo Maman Siley Love Evelyn Awoy Ni Mensa Albert Nenyako Janet Ampon Miss Bonnie Ben Inti Gregory Outru Lucy Boache Adepalenda Sewa Janet Josephine Opon Linda B Patience Ofori Dominic Bafo Theresa J Adia Penadra Boatima Juliana Mensa Chelsea Sashibia Mabel Mompe Mireku Dominda Lucy Boama Mercy Santo Opon Dorcas Obona Abena Gracie Andrew Coker Ruth Bano Fisher Ohima Stella Adobia Diana Sachibia Diana Achiabia Nisawa Dedino Efia Abuajiwa Enna Efia Nat Ekria Techiwa Gorgeous Akosia Gorgeous Yamisha Wafia to Adams Enafe Mami Pokria Wanum Yina Eyedia Eno Ewo YouTube Enna Sister Rose Fosu Yata friend na majima. Wase oba YouTube pa antis wanti di dia. Na ama ahano. Omo so Marcos Great Family and a foreign watch wa USA. One mo so. Akosomo fo so tie pa. Akosomo fo na teacher fo bia wo akosomo nyina tie. Ma lady anso ewo pantima etie. So fo so fellas o mrewadwa ono so tie o pelo santas o nyina. Agria Marco, mechia mebusuanfo wa chena molobem. Me ko na cheze deja. No, mechia o nyina o nyamisha o mopa. Marco, nyamishira odifo ba. Odifo papa bi. Odifo papa. O ye nyame adwuma. Onfo ye bi. Erade nya ne ho adwuma. Omo na ye Kristo fo. Omo na ye Kristo. Enye wo omo yi omo nim so omo ye Kristo fo. Chete konfo. Konfo o do na wo ye nyame adwuma. Obi owa okomsafo na na ye kase wo mu nya aso ye ku wo se ya tu omo twene ye yu anto twene na so omo wo don pochen ye nma Kristo odo na wo mu kuta no fo binom wa mani pa ba ko ewu anka ni pa be wu nne no anka nyi paketwa we mu nyina waje wo mu nkwanle Bible say emfa ka azade enye de emma no waje wo mu nyina ne na hwan na ye Kristo ni sene no hwan Kristo ni se enye ma obia na onu a wayi ne ho asi ho nyame nhira wo mama nyame nhira wo pa na onye okese na ya futuo ma obi bia se de duabo sitie no enye kaketwa ne obi obeba ha bia na obeye saade we bia ye betwa ne to aba yes ye betwa ne to aba free say wo wie pe sika na ese ekomuo no eti yesra asem ni bi wo ha eya wo ye ho hwi ye nya ye na nso asem no enipa na eka eti na yete ha no fabra ye be dai ye be ka ya ma o se die se
na ye de ama wa askwa ye ne mo no na di hwe ne mo askwa ye ne mo ene di hwe ne mo ene ye nua ma me ya bo sign so papa ya to house na ucha wani a ehwe ye and one si wo bo awura mu ye office ya ni scanso dabi ya ni kapere enti wo ba na bia wo fom kwane a no afa producers I was 020 020 39 33 582 020 39 33 582 ano papa bomodia nebra oba na fom kwane no afa yenko ye maame na nama eso anya aware o eyemprache wa hwani oma bia che uwia mponche uwia bode ha anwa uwia de be na nyame adom na wo de wokọ ni achi wakohemu a metwen wagede o twen na agede be biem asa ne na baba wo biem na nkura yeni this ye deliver omo ebia omo papa honhom ne bia ma mehye omo eti wo twen na agede ade anya aware o se ye na wo ko ba bi no mo fofoforo de obetumi aboa wo no obetumi ama wani ada ho wa hunu saa nyoma we nyina no na wutumi nche ho ede ba biem eti mane nka nche meyere ti ba bi esese wo twem me wani obere se opese obo bra nka otumfo no nka wutie ye na woni ne bo bra anka de ne si akwachi wakwahwemu no wo hunu ne wo ya wo ho no wo wia no atoto ayampia wo se wo de snap ni nkosua e Japan wo de snap ni nkosua beba no ba bo ba yi dua efri sa wo hwe nkwala no na ya fra wo a wo se nya wo a wo de phone na hyeda akoma wo bi wo se nya wo a wanya adibia be ni biase bia e da ho chena e twen wo de tena ho wo ma na wo se wo nhwe wo monne na wo nkrokro wo mo a o chena wo beda ho wo chena wo be wo wani so ade wo be wo de baba wa bra bom na wo de tena wo ne afra wo hyeda fafo ne koma obi a wo de nkosua ane nhyirapo ba be boni dua no na wo bi kura se hwe wo meya ma wo a wo sa fa phone se didi ba ma na wo didi ema wo mabidie no na ka yese wo da na simpo ka wo fra na o ba me na wo ya de nyame nhira wo se wo didi kakra ema me meyi bidi wo se ko didi na tam wani enwu ade ema me bia ni nwu ade mfari ade na ka me na nka mahwe nkola ba bi omo aduri mehwe ma ade na akire wo kofo oba afoforo na ne na ba bewo isi ye mema ni se yi a aka omo ani beda ho ada o baba na akwa na ye no sankora no nyame be mo ye yie wo ba ya mesika ho kwan ushu na akwa no a wo de baba mesika ho kofa foforo no na nsa ne nkwa wo ma na wo ni wo mo ho ye no eti mema bi hwe ni yie na wo mo toto mo nyoma yie na ma ko second story no Lucy amamera ho na be me papa ya no ya fa na sen saga ni ya fa ni di amade wo kuta Emmanuel o kuta iPhone e twa ya kase ya no ne papa ba bi o mo bedru bia na ne papa agi aginam na wo kasa papa wo ye aja se wo bi na de ya wo baba ka wo tutu wo ntoma ka wo si ya ma wo nche ni mu na tu ni mu se tan na kuno na wo de obi aye obi baba se ya odu ha na wo je kasa no aka we efe o maji akwala no mabua me aye de ya hwe no ni nyina wo ma na yi nani na ne ba wo baba ma na sa ba be ka che Lucy se me hwe no onyina obeba onyina wo mma wonyina papa omma wonyina wo mma wo ye young guy wasi so so wabra bo yie na wo behunu dan ho na 2021 no mo tata ho hweyie na mesra Lucy bibia anseye on chance na okeka ne ho be ma foforo na wanya no unse na wodi isie na wonwan ya wasa ba besi so on hwe ni yie no asa kofa bie ma anye den ama me ka ho nyame ensa papa na nakua yenua be ma Francis Waja wase yenchia ni nua ba Patricia Waja ema ya papa ono wo Ghana wase wo hwe no nua TV pa Central Region wo Ghana Central Region wase wo hwe wo nua TV papa enti ni nua ba Patricia Waja sister nyame ehia wo ye pa na emom na shane so ema me se ne Savior Foods me kan fodi amawa na eya aduane edre wo mu aduane wo mu enu ti Dr. Savior nyame sha papa so okofa edre we aduane ne sa ye edre we yaba
say ama yade ne yenta de diabetes no say yente ne tesa enkane no osa ne obi akasa kaka na minimo awo no ana no da na dwa wuntimi na wonam no sisi nyina ya ne dwan ye wo ya wani wuntimi hu na de ye enipadua ne kan ya ne ni me so wo ye bema no ya me obema ne ntimi ma ne musu ye ana wo yem tete mo nsa no wa no ta wo so Dr. Savior Foods make am for dia man na bia bomo dia ne pebidi na bebo wie pa eye special anti for Dr. Savior na kwato special food ibi or 0577 201 495 and 055 698 na for Alaska Enterprise so original wallpapers papa fie wo ye ni Alaska Enterprise ani ni me say one na the original wallpapers papa fabric memo na what for my Ghana mu no beton design sneakers ni ginemo wallpaper awoto awo say we sika esa say efie koto pepe na etide etia ye penti ba bibie me say wada say nye dan ho abontene ya wo be penti na ye inside dia any Alaska Enterprise wallpapers no and na ye ka fodi ama wakoma mu nsam dwumade so sakona koto installers no wanum so koto kwa ya adwuma na wo mbenya dwa Mrs. Anoche Plaza Alaska Enterprise ebe Prudential Plaza Doom for 055 411 4878 and your group five mojadra and the condemn anu bien washishana na skin na yefe ne kala yefe na one time yare they say what on na busu nyina ne yade to kwata one mapa say pepepe esa group five mojadra one munti one na to antumi ne di wona I was say tititi hu da na jua wuntimi na oba wo menstruation no akwakwa ebo achi bi de ni ma sheda nkwaye we ya group five na ne moja nane sade wo wunti ni mama moja dia frisani ye ni pedua ni mu akoma no eye adwuma na bokama misi abakole na keba Ashton smart ebo bo asefred mense eba pidan purely chemical ye ba so biamo wo benya bi me so digital eba clinic ye ne di grow fine moja droba ye fra yen e wo 0244 59 65 32 and until fra wo benya bi nemom eye Josie fashion wi ai wono e na ashamata de no wasiesie me kama say enu ti wo wedding wo during wo party wo bi a wo ko hwe akria star ye hye no na wo so hwe matade ya eye Josie fashion ena pam ena wo de ahye ye duoda edi ko si fia do no na hye atade enu ti bomode ya na mane pam wo niema ni nyina emfa ma Fejo, I was 0243 433 465 Josie fashion I will bomb so when you meet me there sports no and edition mo condemn one me mean mama chama matter UK on Pastor Stephen Fusu UK mu nyina fa your programming Mr. and Mrs. Dako okay Mr. and Mrs. Boafo. Mr. and Mrs. Boafo. Na Zakia. Malam YBC. Georgina Reigns. Yeah, Georgina see money dio. Georgina Reigns. Yeah, don't want to see. Okay, operations team no. Georgina Reigns. Yeah. Zakia Nyamisano. Munyina Nyamisano. Yeah. Ya mo panje ya no manjia no we be transe ya na abo fam ye ba we to anu kai ba ko ensam no production no be na we fima ti ye kai ba ko mienu bia ne ya bo ti ensro mo ya omu we mo ne ensheda ma ade ba ko mu ni se na ayi nguruma oba na mkwa so ba because ye twa no ye twa no say me puka ni msenka adaje ni poso na me nko na wo nko ya tai chu ye beda ha onam kwai so ene kopim tamo be ba ye nko ye beda ha ye beda ha ene ye nko ene ye beda ha ye twa nguruma ama amana because your friend almost here drew higher yeah can what you baby what to be yes we can you for be so dey see you want nguruma amaba say no akopacho ku dey ko bu ko to dwe nyina apacho ho asam ni yanka no wo e fen say takwa ho no ko bu ko to dwe ho ye kan wo akoma FM TV3 ha asokwa mo ha de kasam mfo nko ma ho bi o pa nko ni ma ko se ma ko bu ko todwe o ko tie sika no o de o na ye ma ye ni apri o mo nim o ye ni apri ni ade ti ha ya na ma meta ka se mo echo se ye nyina ye nipa ya ye mo ne da yes
Yɛn yɛ ho akyi yɛ kiri wa yɛ program wo sɛbi o na ya no susumo yɛ ni ate yɛ dwin kwakyi yɛ Christopher mapa yɛ nyinaa yɛ asɔre mpanyimfo ntima so obi ba se yɛ ne yɛ yawde wo yɛ mu sɛ a de wo yɛ nyɛ bi da na on sɛ yɛ wɔ saa ɛnyɛ saa bɔne na wo yɛ no kwa de yɛ bi da nti yɛ fum obi da but all that here ti de obi ba o hwɛ kasa mu a on sɛ yɛ de yɛ tu yie yɛ na ne yie ne na sum dwie abade bi wo kwa egu awiensie timi ka bom nokwa so we dey make because onuado yɛ siri bi bia wo wiase sɛ yɛ na nye nipa ne ente ho asa mama sase we so no nipa sombo nipa yɛ mama yɛ kenja pade ni nyina ni nipa ni japade mama ɛna o kasa no ho o yare o tun fa ko hospital ɛdantimi mo aduane ni na nipa de mama me de wiase me tikwade ma me do nipa no sɛ ma ahokyere brem na wo benyi obi amana kasa bi asɛm bi akasa waso bi obeka che wo sɛ so ahodi na beriye mama ntwato so brɛ na wo yi ho ba bi a enyie na wo nya dofo bi hyɛ wo nkura sɛ wo nko na bi ato wo hyɛ wo den efre wo a enipa ho akɔnɔ sa na wini yɛ ntima me ni nipa ho agro sa ne yɛ nyina yɛ te yɛ enti so obi ba sɛ ya obi nhwɛ ne ba ma yɛ ne yɛ consider kwasa so obi na ɔnhwɛ no ma yɛ ke obi ho a obi di kwaya ne ho de enti yɛ consider say areas we nyina ba be sɛ me ma yɛ hafo ne atiefo hunu sɛ enye sɛ yɛ ntumi nka yɛ wɔ siwo yɛ numu a yɛ betumi yɛ kawa ma na te na mmom yɛ dwiri kokyiri sɛ nipa yɛ dwiri kokyiri sɛ wɔ firi ne yire akyi ɛne wɔ no foforo ɛnam a yɛ dwiri sɛ so yɛ nya nipa bi ntumi ntoyɛ ne ana ɛna afei yɛ kaka nyɛ ne yie mu na yɛ twehwɛ ana nti na ma yɛ na asɛm bi wɔ hɔ a na yɛ ne sɛ na nyɛ sɛ bi a yɛ ntumi nka yɛ nya wansane o yɛ yɛ ɔsebɔ ɛsi wo yɛ num ayɛ de ka yɛ nya boa wansane yɛ sebɔ enti yɛ bɛsɛ sɛ obi yɛ obi onyansafo ɛna yɛ de ne ba ɔka sɛ da bi saa afɔ kuma mu nsɛmfo de a wode me kɔwa ɛmmoa nti mpakyɛ to bo ase ne yɛnsiesie mu fie onyansafo no obi ti fie jiri mo chinyo fa ko awoye ko over na me ma wo mo ti ase se ya ba yo se bie ya ba yo se bie basa yet me se me no ka say I ma me cha complex for 4 so for that yo for no commander yes 2 pa na me say na no emra ukera no na me ni say no ma frɛ condemn o se wo ba asa commander na mu so na radio te ho o ya ma musam Maza, who was here? Chill, member. You better chill, member. I want to tell them, "Share so you are tired about TV." He's a same thing. Maza, me the real complex. I the two me chill in the mall. Ground, come on, the first soldier for them. Maza, me change the president and so yeah, brother, yeah. From man cry for them to cry in those case. For member, you put your team on the so to what member come say, but you see a member. Yes. Now what you say? Yeah, a soldier for your post for you. No more here too. What do you say? Those to for no more, or they no more. Omo djuma no. Yem po ye bowo. Enti ye be say who ye bone. Na ye dia no tumu. Bre ho ase ni esiesie. Anyi wo jini mpanyi fa so wo yiri wo se bebra. Ye bom. Ana ye ho be man so ye kuja. Nguruma, wo wuru be tumi wo. So wuru be tumi wo. Afi de wo pacha onra. Na onye nwuru bi o. When your first comment is where the wuru empredo aye. Afi na gro na nka se etaba so. What do you say? Afi na gro. Timi na so akire obi biara. O tie se wo so be bi esu akomba mu nsɛmfo because wo bro ho a man no motete ano kwa na emse obi anu nko fie da obi anu nko fie ne ko we na so ja police for no na kan police no apart from say so police service ne wo ho no nkwaro mu hana kasa no police for you to put your team wo ho mani woni mo mu kuro mo enti nye si edwa anu mo wo dia se o pa do man kuma se matia na abo abre wana se woni ma me ka kira woni mu a me ka kira wo enti ye fa nche obi biara wosisi wo ba kwase abua do so abra ado asemo papa na mi nyina ye papa opanyini wo makanya sasam so onyina obeba wo dwene sei so onyina obeba wo ye nyansa sasam mi sika hwam para se mi wasu atopabu so kan wo ye nyansa ya kan se mi wajimi abaka se ye na wasu aka nyansa wo se mi de mi sika hwam para ba wo nyina obeba se wo bo ye su nyansa what do you say? What me nye
when they do just come and prank to our I don't born in Quasia, some woman, and I'm going to animal. You, mamma, for my rough from. Mama, dear friend, I want for the name say. Japan. I come to Japan. Dear friend, I'll see you. You identify voice in another. You know what Kasaka? You know what Kasaka? You identify what free or fire animals online. What's in Yamia? Now, what's to say? Kuma Cotton. Blah, I don't know. And to young some of the bill we are here. Turn a phone could have the iPhone back. Mom could to be 17 million. Blah. Wait, when we answer, we'll be answer when I say, friend, because I am here. Papa, when you come to Japan, I'll tell you, so what the Muslim force at you. Yes, some of the bill we are sick. Come to when you be a say. Yes, when you understand the snap. But what Mum send up for Mubia? Ah, blah. I can't answer Kakawati. I can't answer Kakra. Then I will be so or teaching and then what the reason. Would you want to who call Japan? One really, so one really, would have to talk about what? Baby, you be Jinam, we will have rather what? Would I get the Sonia of a boat to be also put and the police station? So any more can't know. Now, so your frost in Yamia, will be in such a back. 777 previous someone, boy, will be in such a back. 1 minute. 1 minute. When you have Jay, we have to say, my woman, yen you do for say, show back. We have a Monday to what did it say? What did it say? Now, who can tell about it? Let me channel. Who's on your front for? But then the two sword. Who's being cast from for you? Yet, what do you also about? No, so yet. Fashion up with a bra. You don't want what you are. I hear about boy, only sample crab to the amount. Okay. Near no ball. But you are mistaken in talk with that prison. Yes, so I could for that down. Obedi ade na esi enya prison for no nya kwa pie na ka se sebi obi abetra wa boni we hu on san tra mo na sa be di ni nyim ni bi and support na kwa me say this time nya sanse mu no me nya mi ma so de makama ma me se sa sebi kwa sia wa de yo so for so to bi okay na ka se o obi ntimi na bro ban tete no hire ni ya yes nya hwe pala ntia kwala be tia enkwala bai o kwa mama mani kwa ni ba bi won so mo se be from ra kwa so mo se tumi ye adwuma mo tie na mo fatiri mo dem mo so mo hwam ba dem no na atopabuo mo sibe oba so aka se ayi ebe pejeri mu o dia se na akrobeta ai benkete chitmi je oba to bo ne to sa na wana o hunyi sa ne aboa won ma topabuo wo dure sei wo so me mu konu mu muro na mo tisi ma so over mo tisi ma so asa ayi Lufthansa ebe move mushima to be built to person kraman minimum matter and kraman atopo buo emi o wi ase nyama bi na ko yon kwati ma share agreement bi na adwuma me kwai na nadi enya adwuma ketwa atadwura so mo am bwana anadi no adwuma ye anadi mo baba tu ya onim se checheku ka se edi amro wati onim se ko twa mansa wo baba tu ya se eti atwa babu ya ne ko ni ncho mema yere ya no na ade ni ahoden na fansa be kan yayi ya esa abrewa wo be wu no wo se kan onya ase ade fo etwa wa ba se se be kwa ma no so man mema malaria hamu na nitinidio general body weakness hamu Army Scientific Herbal Hospital aye Army Fivamix ya Dr. Mibonsu atron bu asiesie abetutu egu Army Scientific Herbal Hospital is make Army Fivamix to go too soon the malaria body weakness afi ubetu ye didi atiapo aye adwuma abobra now you can eat and work and eat malaria di nipa bebrenya na watchom bu ase ayese bro ebekotia malaria is killer that is why this medicine is made for you free na ekro se wo ana obusuani bi kwa malaria test na bi obu a sebre num Army Fivamix apemfo abate wa ma omanufo ana nkwada wo ni hwie dumienu ka ho Army Fivamix anya na pharmacist chemical no herbal shop atufo mfre Army Scientific Herbal Hospital 0277 001234 ana 0202488588 Fivamix Allah Shafi onyamene yaresafu God is the healer FDA agi egede krato yatu yediaba ebi na diaba o ha kwisi a o nyaso eye Kemalite Company Limited omo only Fivamix na omo diaba no ewo dawo na me bono tie ye popo ye kama se na woni bit me di wadansia agese dika wo ketchem
That is the same. So, my when what I want, Oma Bubu, ma, Chewasa on my within Matthias Maniska. Now, so I buy and one trying, no, so or better 3 million. The so moment don't buy and soon 1 million phantom. So I had to then I say, Casasio, Medasia, Shium, Dacia Yama, then I say, sorry. So I don't know, we did the same. Matthias Belfort. A Belfort. Also, I know baby a friend is saying. That is the same. So, when what I want. Oma bubu ya ma Chewasa on my within Matthias Maniska. Now so I buy and one trying him. No so or better 3 million. The so mom don't buy and soon 1 million phantom. So I had to then I say Casasio Medasia Shium Dacia Yama, then I say sorry. So I don't know, we did the same. Matthias Belfort. A Belfort. Also, I know baby a friend is saying. That is the same. So, when what I want, Oma Bubu, ma, Chewasa on my within Matthias Maniska. Now so I buy and one trying him. No so or better 3 million. The so mom don't buy and soon 1 million phantom. So I had to then I say Casasio Medasia Shium, Dacia Yama, then I say sorry. What be can it be? Say what Nana within Adria Victoria, or Mobe. Ah, sure, dear woman, I saw man. Monasi. Sanana Yadasi assume. Nana Yadasi. No, sir. And after Roma, when Nana, we did the same. You're being aware. Victoria, when I bought you. When Nana also Adama, we did the same. Family, say, why? To Adama, when Nana said, well, got 1 show me what we say. One more, and some now, you are more better. Say, why, Nana within Adria Victoria, or more better. Ah, sure, dear woman, I saw man. Monasi. Sanana Yadasi assume. Nana Yadasi. No, sir. And after Roma, when Nana, we did the same. You're being aware. Victoria, when I bought you. When Nana also Adama, we did the same. Family, say why? To Adama, when Nana said, well, got 1 show me what we say. One more, and some now, you are more. Mama betali dia say wa bo Nana within Adria Victoria omo bet. Ah sure dey woman atie bia aso man. Monasi. Sanana Yadasi assume. Nana Yadasi assume. No sir. And after when Nana, we did the same. You're being aware. Victoria, when I bought you. When Nana also Adama, we did the same. Family, say why? To Adama, when Nana said, well, got 1 show me what we say. One more, and some now, you are more. Mama betali dia say wa bo Nana within Adria Victoria omo bet.
Ah, sure, dear woman, I check ya. I saw your man. Monasi. So Nana Yadasi assume. Nana Yadasi assume. No, sir. Nana Fessa. Fransamo Boho. Would they say? Oshadoma. Mark. Abraham, I to a fear could be. Nana fear could be on Davroma to former me. Also, the can and none and what now I'm crying me and a man of woman. It's sure our friend. So, could never be cast at Fransamo Boho. Ah, Antonia, my uncle, we got to understand sure. Now, I could be a man of Faculty, the near future. Yeah, okay. Oh, the Omujana. But that would be as a small guess. I help. I'm sure none of our moon crabby if you found out to one room. That is one. Mamin Kai will say, and then amen, will be as amen. Not just say amen fever makes a drone yaka for the ama malaria bako. When I'm young, what Peter 10 article bedi the woman number your day. Would tip payan, would tip fake one bako, amen. Amen, Scientific Hospital, Dr. Mibos, Yamisha. What the amen fever makes Ambapedito. Now, amen, Scientific Hospital, so your wife did dear friend Emery. And also the Awuba, your doctor, except a dear share. I check your from Anum. She said, amen, Scientific Hospital. Never pay amen fever makes Nibitu. What can you tell Yanisu in the dish anymore? I did share market near Tomata Chima, Yanu woman above Pam. For 0277. 0277 1234 1234. Hey, cafe. Talala. So what the Bema woman say, Yaki and Angel Bema, the free one some. The Sawu, your son, or Yasas show. One no cafe, Bema, Papa, Bema, Wayakono. After Bema, no, the Bema 24/7. I'm Obana, my more piafo. Sapa Pepe and Obanso, and then Kawaho. It's your taboo. Wobano Bema Gunsa, Mr. White, no. Ayama say waseno emu abaye papa party be man eno da wanted the okra ban say wanted the eno ti be man no da we da center bo eno asa da wo mu hia wanya gonorrhea syphilis na edro ye ba kopɛ edro ma faji atumo eye ka fefe talala dani ye ba kole na Fredmans apeda ke so ke bank who's coming kokos madam bobo asinjo dasmas e won kokko fe Harriet. I was 0207 183 819 Talala. Characteristic ventures and dry yadiaba is our mission. And then the G capsules and the Sawada. And it was a yadia and a Sandra Bieni 8 Wabana Sabem and Shabu, an apocryphal fitabi through Bemuba, Mesawabano Beman and Wagus and Wabukuro, and your gonorrhea syphilis or Bawa de Bois, who pedro bis to immune system now. As our mission in the G capsules, no, would they Mr. No 3 cups. No one now they are a capsule no over 5 cups and you now they are 2 one no buzar mission 3 cups now pay with the anum capsule and now yam a check grenade to the bedroom where Jibuyam Yadin in a way. Zara man capsules Bema Uber Jawa Nassau by Juma and also Befa a year 2 capsules. What did you hear? Now, Hindi about the Sunday malaria fever, typhoid, diabetes in Abaco. Okay, she dressed only in about pharmacy chemical shop. We bring characteristic virtues in the baby. 0246 34 83 34. Hey, you say dear Fusu, Nadia Messawada. We bring a beer the year, Papa. Not as a beer to me a year at the amount. Careful to travel and tour recruitment agency. And also, you do better crime, baby, a person Cobiano. A year Spain, UK, France. Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, Turkey. Yadu woko. Na yeni company B, agency B, aka yantama pamo. Ewa bechi memwa yema free working visa, free plane ticket, and a free accommodation. Careful to travel and tour recruitment agency. Yakaso yadu betu kwanya dobako. Meso yewo kumase emena high tension. Fra yewo 0241 16 97 74. Eye Dani Heba and Trading Center yadi Dani Heba Meshaba and your malaria fever type of jaundice in Abeko. Dani Ton Heba Mesha when ma 20 minutes. Wu bomba diana numbi.
o menstruation be ko kama ni moja no bi dani natural herbal capsules so be ma waye mre won pam we dra no e na dani herbal ointment wonam ye wa apostle de pem ye fa bi ntwitwu dani prostate all capsules so de o and your bedro so kama na prostrate no ya de ni nyina fi ho open for the ma abofra ni fro ni mu ni mu efie nkura wuntumi enum dani herbal and trading center wondro yi bi na dani herbal ye wa ashtam room ye ni dani family bo fi pam frayen e was 027 33 92 877 BEST man capsules best man capsules purely herbal capsules ye dia ba me so be ma wo be ma yomu enkoye osisi na ya lost from God what you so chance samba yi prostate cancer free ho afa wo be mani mu anya prostate cancer ewom anapo osua na cancer be mo gonorrhea syphilis ni nyina no wono best man capsules are Eastchard Herbal Center edia ba no ekro Daniel Bahame Kwalenak Mr. Fredmans Apidan Chris Herbal K&J Herbal Smart Herbal Boise Sewa Herbal Santimampo Boacha Sa Herbal Cape Coast Frank Becky Frank Owusuamaya and San Tachiman and Christ the answer Herbal so Watercross Eastchard Herbal Center ye the best man capsules samba ama mema etumi gina wonu mudie mu no ye wo so Hansa Street Fayen e was 0208 80 Global School of Aviation ye ne Frere Sibra na ye ma wa chechire for ye wonu mu de bo pe se metro proport enche wade na wuwi a wo benya adwuma ye agya ketia bofu dia so potom ye hospitality management tourism and culture, airfare ticketing and reservation, passenger handling and customer service, maritime management, media and communication. Ayabusumin Siana the budget here. Senior high school qualification, Fabra, cultural resource, what's a diploma, HND, or another A-level degree. Mr. Woodie, your internship, any job opportunity there, assure we are near the mouth. We be Global School of Aviation. I can take Corona. So, school in Pusuminsia, area ICM certificate, UK. And your demo war. Fair was 0243 38 47 29. So, you call man so 03224 980 35 03224 980 36 03224 980 37 02 4311 4497. Hello. Would anybody have free? Me It's a problem from highways. Me and mother for come to Obama. I have question. Now about the thing. You're better. I just plan I want to almost. We were very. We were calling the school. So, also, what's the question? So, Yame ensha be papa ye nua be metapo. Hello. Mama mi akosia opa papa bi yi. Be ma papa bi yi. Opo sini koko to. Maybe teja also serious game kan papa konde. Pasa gile so be papa to ni kala to je Abraham. We are very good. Also could you ever be food na yeah, the way we talk as each other, that's why we are going to do it. My mention one person, I'm so opposed to you. What do you say? Now, about the game, the better contract and papa is you. Because I'm just yeah, no, I will do my job to show go for change of the possibility of the piano. You care, this is when the debate came to you. Oh, dear, sir, Bama, the people from one level said, about your class after baby. Only about with them, you. What if I said, was you? I said, you're about to be a father, and nothing with you. Then what you are doing? Of more, the thing I never come with university. There's a lot of women that can be the most over. You must say, you feel in the battle. You need a battle. But you're so piano. I'm ahead of the battle. Yame and Shaw. Hello, we didn't baby a free. When you are one as you might pass. For what any Masumo Santamampo, Kofiasi, no coach. Okay, yeah, good. Maybe about more about Nana Bravo, so I feel about any Kofias when he starts from the would you for an agency, very temple for Kofiasi. In your bar, and in your man, especially a catch your own baby. Hey, in your bag, Lord, you create that you are very quiet and any crowd money there. Not thinking, yeah, them and I was saying, I was in your view. As you know, will be for what you want.
Wa ko fa no asaje asangu fa aba beto so. Enti echi mi nuanu ma no ayo mu wa bote kakra. Ena mi nuanu me ma unsu awade a. Anase unsu so be se ma. No wa pebo se bi na dia hye. Na dia che che japade no. Enye to ko won ko la ba za ti no wo so mo be to wa na hye mo mo. Enti echi mi nuanu ma no mo mra wo mo ni. Na dia tene ko to me ye no mo hye ko na no. Be ye bi dia be ko so ka me da si mi nuaba. Nyame nsa papa la wodi ni baby afefe. Antimi enya so abre. Hello, wodi ni baby afefe. Hello. Wodi ni baby afefe. Rabi yankwe. Kekere ya me mamu. Ma wo bu na ngwa ya. Wa mo no asemi da ne sai. Enkwani ni se bia ya. Omo bebe. Omo ya kwasia. Mama no omo bi da na ni da chi omo ka ma ko. Me esa papa hello wodi ni baby afefe. Hello, Marco. Mira. Good afternoon. Good afternoon. Pastor Joe ni. Ami ma ko plan na ko asoro opportunity me to fire me to. Mami cha fire me to ko na ne ko Friday. Marco. Me bo abaso papa ya no ti ni te am so bo mo den je. Me bo abaso papa. Na mi tu ni ya ba ma emofo. So, share no ya brand na te nje nso mo share ma ko pa ba na afi mo la wo wi na ko ya chuma mo nche na mi ya ma mo mo mama mi na o kakra mi tsira mo ma ko mo ni ya mi ya juma na mi so enka ho hello live for hello na ya ko si papa bi mi ra papa bi we dey wo fa ti wa dey nya Robert am ka te fi ko ti uganda this year me boss and both so channel do ko chiri bopodo uto bi afo obosho ni kama ma me re every time o de member na yen hwe maro ye chi omo ni to buke wa ja se because o mo wa kwala to na o hwe akwala ni se wo be me dura pa o ti sketo bi ani di na akwala ni to na ne de oba no akomedi wo mo o na me jor e so this time ye ni ani member ya ti to ni ye hwe akwala no because akwala no we ye ya o me ye ma ye ya anye se se wo no ba ni je ya ade wo di akwala ne ke ti ni sira mi ni be ma no ebi obi amra ni ne ne ndase ni ne se no hwe akwala ni bibia akoye me ye ya me da so ni ya me ye juma nyame ensa hello we di baby afefe ma ko e fantastic yankwe ma ko le dia ba se be ka na me de mam ya ko ko shiramu na me tre mi ya be ma na se no ka ni mi de wan ka ni kura na wo ti ye ka bana ka wo se no an ka ka ba wan ni me me she na ni ya wo ka ta di na ma ba wa pa ho ma ko ni se ye la na da mo de ni ni pa na wa ami ensa yan fa di o twa to no kra Hello, my coach. Yeah, we didn't baby after 1937. 1937, Then now I know that. Then I do that. They will be that. Any man can run out and say, Madame, you have a cab here. You be out the call. Yo, Yame and Shaw, Papa. Many of them up in Maha. Yena. And now you're quite yet. Nyedia see yen and ye were and a okay, now you have for what to say. Ubia one day, Papa, pass it to Bono. Hey, and you're not one day.